dwuma bia na metifie wo tena fie san mama cha me fa ni say me wo ye no me wo ye 3 months na betna ne nchen na me call me ma me ye say o ma me ne 19 me sa call ma me mo ho ba akra ne kwa jare onya 6 months wo tena se no wo yare kwa da gi 2 weeks eti ni wo to na me ye say e bia ti ameti ni fi ni papa nchen ti na ama wo yare say yare kwa da gi ni ti no me sa fa akra ne 7 months ade ne ye de e call ne papa no ti me sa ne call bra na ma me mo nti anti ase e na me fa me ne ma na me sa call ye ti me sa call ye me nya 1 month e na me start adwuma nti na sa call na be nya 8 months e wo ho okay nti 1 month na me start adwuma me call ne chen 1 month nti before oba benyemo no before me benyemo no na me ne nete na mo tena fie san ni atena 2 years 2 years 2 years na ye adwuma mama che da bi ono na ehwe me na me nya adwuma okay at least ono ne de ne say no me nya adwuma ba o kwa adwuma me ne nneko o ye still bender o kwa ya adwuma bi ho wo so wo fa ba ma no ne ya da bi oni me be kwa akwa ne akoya adwuma no no agis kana gun butom that time adwini ni ho nti no mi misa ni ska se bi atade tompabo ato draws da bi mi bisa ni bi how many times na okwa adwuma mu a mama anytime bi obekwa adwuma bia anytime say the whole week obekwa adwuma me ne beko this ne eye ba bi e bi e wa ye ntimi nkonsa amada de no so ma hu so akwa adwuma a womba de bia okoba etimi ne nneko se na de no beko akotwitwa me ne beko no otwitwa na de no no obi ono ma nti ama me otuwe minim se de si be ne wings ona kire me se de si kwa da de nketwa na ye de iron rod ni ona kire me minim ye se de asusu echa minim ye anya se wo sua adwuma minim ye wa ma wo sa no dwuma oba still bender that be nsre se ne wo keke kan nyina nti wa kire wa adwuma na wo ya apprentice se wo sua adwuma hunu se wo betumi ya your best still bender udumi nya fe ko unu mana so mafro asuru no mu pentia na no kra ye se ne ko fo ko ye penta ya fro sro flow ya ko ye da ban ho no ma da ban new site no otino ya ko fro bro bia bro san ko ye o cha ho picture se on tonchire se na wa fa oba wo fro and we ye free wa de an ko betin the picture na ba o cha picture no o cha o cha one picture me ni mienu ni agina bro san so say okay Ismail me pacha mu and o cha ye beje o ma photo ni free our from afro so no cha picture no that time na me ne nwe na me ne te no wanya me ho ade odo ba no oni bi kra na o ma me hu se bi nyede anyway na me so me nya afa na mbe ya o na address o china pant na say what I say me nya ne sa eti na abutu we me mutu ya che because so bra you dey me hu ani ba ma muja ya che woni ni ja ya che ma 10 years aba hey me ba jo mo fanto so ma me no mo me nu nyina no mo nya easy na mo hwebi ani sa bra no do ni ginam na tell me something agi na ma me kaya na no hu ye mabufu no dinti say me ne watena se de tie bia metim bitimi kwa ma me mo ho na kwaji aburo na ba chichiwe na me nu mienu awi because niska good niska de ma ye chop money na ya ba wi chiwe na papa bisa me say ye didi amesia ye didi enchiwe so jinsuo ma ni awe ni yada ebi ho no me say mini coupot abaya also betwempena uni hwe na achempena te be ma so ma me kwatire obi coupot edi nu aduane me kwaji me yes me yes to me nu amuwi ambe yes to ni pakro ba so waje ne coupot hey ma ehwa na me kwatisa coupot abu no me kwatam ye na me hwie bidie ni gu mu ja ni gu mu sa na me kwatisa abo miensa de coupot ni be si so buchia ebo mu e ma stew ni timi yes stew that day no me bo mani ana misu me say ada obi sha me say chenchina me ntwempena na afa na me kan wi an masa ka say eye den ya me ware ntino ehun nya say me doubt sa abre ni say eye den ya say de be ada achi me wale kura na me fa ha o mu say medika afa de achi mu say ada da chungware ya na woni sanya oda achi kunu ni ana o ma na me say da achi me ne no e ware na say bi a problem bi ba me nim say medika afa ya obi mu penti no eno na nya me ya ba wo want me afu ani atu brewe ina ayi sokoba abontes me ne wona abontes ne ekuta iron rods ampa me ne nam ho ne etwa iron rods na wo me ne wa wo ne agya ya wo se me nhya akwa ne because na wo pese wo ne mentina ma make us wo better time da ba abontes so wo beto me na bla ne discount na ma me ma 5 million no obi sika 5 million odi share passbook ma me say
na me ji scan me ji book na me kai sika na re dodo abla ne da she book no na wa play bla no na chi say o yi ni sabla na ni so wan adaya onu ni ti na me ni na egu anjuma no ana me say ti wa bla na nkasa bla na ka hwe e wa na oda na ni no okoye eti ho na me so me se me hwe se sika na oda ma me no sika ne mayira na mabenyaka eti mayire ma widri sika ne ye nja no da ba abonti ye nja no won bu mi nkume because me twempena ana boys ne si da bia so girl no ahaya no jeju susu ye mpene ma onye den wo mo no na girl no ba ye woni ma crush dem obi ogina abonti kita susu book nipa no so baji susu ni ye wo girl na juma o ye susu akwa stronko ya de ba kuma 87.9 FM ne eye fiada ene ye boja ye no kwasem enu nti eye fiada kalaban ene ewa ena betumi aka ede akrami fiada fita sa pepepe ene tie enu nti sabrey kan ye ho ewa kuma 87.9 na ye mfa kuma mu nsam dwumadie no emrewo bebia wo bia uka dwumadie ye ho enu nti tra wa fidie ne ho enye fidie ni mfiri akora tina ho kwapum se ade abeche na ade sa woni ya na ewuo pepepe enu nti se wo hwe ye Facebook wa ya akoma 87.9 akoma 87.9 na obomodia na washe ede amaye yenuanu amu wo Facebook no won so afe na wo ba so ahane so se Facebook page no ya akoma 87.9 FM wo like em page no wa comment na fe wa bomodia no washe ede amaye maye more stars Facebook na wa maye more stars na bibia etumi aye kama sanso na se wo hwe ye wo YouTube no so a YouTube no akoma 879 eno so bomodia na ehye efamaye wo subscribe page no na wa mia bell no so eno nti breso a you get notified na wonso wa share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe na bibia aye kama me ye hwe KK Kasua your follower wojina so pa was a KK Kasua from America town Kenke house Hawaba okay AK Hawaba nyame ensure say happy birthday come na mesuako ono okay nyame ensure host of ODTV morning show okay happy birthday ko emano so nana Henry Ochre Alizo nana ejina so say watching live from Cyprus. Always enjoy Akumemunsam. Keep sharing. Ajua Buahima Dilis. Ajua greetings everyone. UK. Yaminshaw. A tasty some. Yes. Muna chiki fast food. A tasty some. At Akoma FM. Akumemunsam. Office Fabre. Okay. And then Nanabu Achigina so continue say Yasino or Shayen. And Hana Pokuyan so Solomon Kwabne fa many batteries are boating and then I would that happy birthday. Happy birthday. Yeah, best sign the Amobium. No, first story ni Piwak Natural Health and or the 3P Garlic Mesha Bana grow fine moja drew woman so yasnia yete browna yama akwa kokoma ye update Marco enra yetna Monica asemso ani Edward oba na wo ko akwantu ni kunuma ni di yawo na kumemu waja na yaya 15 years na wamani su enra woti ni su papa Monica enra na mera ho pa say ye awobi Akoma akoshe nsu ase ene nsu onyuni faso enti ye be ne dan Monica se ni nyina mu no ye cheche ne renra okoye na Edward se Edward animu asem na mede ba no o se kwan a wode Monica faso no na ye de ya no abam na ma ko wakase bi no nyame ya adoma December pepe sika no nyina no o de beba na ye de ahye Monica nsem na Monica so kra aba ne ho ene ye se yo mone yo Marco mone yo enti
nyame ya adoma December no ye beji sika wa Edward oboshe na awahye no mesere wo ye bom paye wo nyame ma ne nto ye sika ne nti na ye nje December no kura nso na wunya afama wunya ye beje ye beje ye sika ne nti ne ye ni abere no enti wo de ma ye kura ne kura nke ye beje ne so wahye ye bo no di oboshe ne so ne yansa amaso biem ne ye ba so biem di a ene ye ba bi be hyehyew meko beku wani na akwoto so aka ho enti mesere Edward ye ne sa amaye ma akodi ekosi ye enra no nyame ensha papa na nakua so the enra update no amaye OPD radio GH UK Otebo radio modern Ghana USA and the Information Center Kochia Feti a Big Love Radio Spain na Free FM 97.5 one more ebiem ewo techimania enya asem ketu akra various platforms no so Akoma mu nsem Maa Akos Great Family Charity Group Foundation Nikki Pizza Fan Club and afa Happy Home ni nyina so ya share e de atoso ntikoso na share yenko na ye nua baby ekwedi nkomo oba wudin Pacho flame dine I say to bo base ni mame bo Pacho me the dine I say to Dina or say to free hin ba ye Pacho free Kenya say yo awie Dina yeti o na ko me dama se mo ma badwafo ni na se mama me kwai se me ne mo nkasa ma ko me hia blantie bi ya fe na porachu na die ni panyina de ni mu ye foreman ti me ni wu mienu enti me wo me ba na otwa to no mi sister panyin na be hwe me ti mi sister na be hwe me be 2 months no se na ho ye ne basa ne yafunu e na okoye ti mo na ma me fla me se mi sister na yale ntodi ni ko holy family ti me ya sa me ko ho akwa no ti me ko me duru ko na fla me se wo wu ana ko de ko ye enti no wo ma enkura ni susu no mo ye 5 but na mpanyimfo mienu ne de na mo ne afika kra ti ye ni ya bi na mka se na de enkura na be ba me nchen wo kuma se ha na me enkura na bet na ye na ba mo na me tie no di enkura na ni de na wo ye enkura na me mpe sa akura ko di agora akura do ye bone na wo tia na dia mini problem na se enkura ni ko di agora kakra bi na so no fred ma ba na se enkura na e medaya o fred ma ba be fo na enkura na medaya na waso man kwara na meda dem no makope ba bia men kwara denti de ekos na eme hi na mkope obi fie bi na mbe fa man na me dem de no koe na mka kire ne se won na ne ba bi na mentra mba bi minti mi ne ntwe mpena ne Akoma FM ti ma ko me kwat na se na fe dem he na se de nyame a cha me enkola yi ye me nua so wudi we ya ja me no me ntwe mpena me wala me tna se na ma ye ma hwe enkola na mto ti me tna se ya na kitwa no kura afi na ko 5 years panyin na me na ba ho ha se enti me to sa won fesika ma won to suku atale wanya hwe na to na be hia me kunya be wani ti me kwa na me se me nwale nti oba na mka kire se me ma ye sei me de nkwa nyina ka ma ho na ma ye 7 ti man ye 7 eno o si yo ni asinga me na hwe ni pa na me si yo ena me ne tie ko yi se me wo ya nyame ncha de a o ye me ho ade etifa Akoma FM afede ma be me yin tie school fees won to suku atale won to su kumpa boa won hwe kwan kase won nkora ne hwe nam se adi beka mi kun si jai ne ngame beye etiye maka tense se ngame be ni panya se wanya adwuma wo ye contractor ya wo ye mpanyimfo adwuma ye ntini ma mienu pe wontimi hwe nkora na wasa dan wo mo agu usuwe meka mi kun si jai e fa ne nko ba bia me ne twi saa ama se panyin no ko 15 years won tie school fees won hwe nam se me kora no yo bia enka ye tufu na wuti an kada kro hwe se bia nkora ne kosko na so mun kosko betimi akonkora ne school no ko bu sankora na se sankora ne kosko na so mun kosko we nyina be mani ntimi nya sa ma ako na woto no mo bi ba be ma wo bless am ne ba ne akora kitikiti yo timi na so wo bless am na me se da bi nti ase na last week Monday no de twa ma wo kora na be ma no wo ye adwuma bi wo nya first kama na afere me nkora na kora na film se da ene ya papa so oni school nti me scan ya fa bi enko school wo se mun ko school mu kwa mun perform film na men send scan mom ho na ka kire nkora na se me mun ko no mu ko school ho a won fi wo me kan nkora ya nti no mu ko school me wo sa me so mu di school ba na me se di aso me se ya ko file da o du ne phone no mu ho kora me bufu no mu kora me bufu ka me bu wo na afere me pace ka bi ma me nua bi send me scan me yi ma ma di ko school to mu ko school Monday ma mama ko school bi ho na me film se foreman ninga ma so ba send nkora scan wan send wo mu sikai I'm said wo muskan man said wo musika da ya dia ada me dwuma hu na hia me na fe do kan se na mka telephone na me me fle me bla panyin na bla bai na me se bla me so dia koso no eni me kunu nkasa na dia form me no he de ni abɔ ne ho safo hene me nwa wu ye ne market wo we kura no wan fi nkura no
na wo wu ya wote ase no so ho na nhwe wo ma no e ma wo enti wono wontimi nhwe nyanka we sa nhwe wo so ma nya den enka ho ma ko na me ka ase na me bla ene ne kasa Akoma ti bla ne kasa na bla se da bi ma na fa no nko na de wo ye no kura na ye me kura me frɛ na wo ngede won fa ma ko etimi frɛ ni 2 years no won fa 6 months no won fa just won what na se na Akoma to ni yam no hu se me wo ma bo ba bi no wo frɛ bi wa 30 series and then was send dia kura 30 series na me bu fu papa me ko me bo ba kura ni so bi 30 series na ye dey of was me fan ko to fly I'm say princess ade na wo ye no me pesa 30 series o dem a wo be ya dance ye say otoye dey o ma musika na frɛ me ka sent me kuru kura so ma me mfa ma na say ma di mo chi fili nhile o asem anya na ba asem na me ka na bi kunu na ma me kwan enti na no e kan afa de oti ase no kura no won ti ase apabia na me ba na no me de beda wa to bomb wo smart me di mo chi fie dada wa to bomb enti ma ko enti me na me si da bi se de asi kon se nkulai be me hwe wo ma na dum pepe so na nya me hira nkulai na esi ya ohun se ne mani nya me apede o maduru baabi na be hun nkulai kasa de se de ma ko wo kasa ya baabi wo bia woni ba be twema so ni mi kuna be twema so se nkura ne ma ne wo ti sabla ma ko wo nwuye no wote ase ne de ma ko me sira mu ntam de abeda am so he no mpa nkura ne se ne ma ne wo ma wo ma me nya nkra tare fo ma mi kunu wo mpa ma ope na me fa ne ma ko no ntam de beda am be ma no e man so twefo pa wo se de o ka se so wo de wani ahwe no na wugya no ma ne fa ni pem na so wan hwan kra no adachi bi oba batwe wo man so o ye man so twefo pa ma ko de batwe se me ya adu na kra na ye yiye se sia se me wo abrochire baabi akra obeduedue ma be hu se nkra no ne manie na ma ko sable ya ho odin a wo ya adwuma yi na wontimi hwe wo ma me ma ko me emo mi tu abla me da kete so da e be bo mi tire okura ko ken na mi gina race course abonten so na sama ko hu odin na wontimi hwe nkra we mo na be du na bi e wo betam sika dia bro se age ekoye madwuma ma me a wontimi nkoye adwuma no ho na bo hu se me hwe me ma enti sabere ya meduru me panyin fie so me ma hwam de hwae ma no so baye dai e be hwa me bi ma ko we nyina wontimi nye enti me kura me no ka se wo de se wo nhwa kura no nto suku atale wo nto suku mpaboa wo nto hwentu de bia market for no 10 cedis won fan ko school wo ko school de bia 20 cedis to de market for no 10 cedis de bia de be ko school ma ko ma kan wontimi nye ma ko nyese woni ska wontimi hwa mo betimi ahwa wo ma bo wonyi ni se jaya wo jai no na hye no nti ho so twen ene wode ma wo no ma ko me timi hu sa yesa jai de o sa me no javi sa me ntimi nsunu ngu ko sa hanhye me nua na wo wo me ntimi ntonkura ne mu enkura na nsan ya me fle ba ko 2 million wasande ma mo ya adwuma e won kana wasande ma me na me de ma ekotu ya nkura ni school fees esa me pam wo ma ka se he na me fa okay adan o ba me ma no wonkoa na wo ye wo bia wo betumi ate nkoda no ana modonso a nko obi nso betumi ate wo mo aboa wo e ma mienu na me ma mienu ntimi na wasa na nkura me fa wo na me hwe wo one no kofom e ba chom na wasa na ka me fa nkura na me hwe wo mo nti ma mienu no ba ko na firi mu no ti na je se nkura ni ntumi nkɔ mema no okay ye hwe be ma no ukunu ye fe sen pa cho fe no yo no na wo nkura no porachum na die nipa nyina de nim ne ye foreman for he not here mako eno ni problem ni nim ba bi oti o me fe na wo se mi wo esremu si school dan me wan kan ye say mi wo kuma se mi nim so wan kan yo so wo kuma si yo so wo hin mi nim na tama na motie no na wone na te hene patro na na te turuba kurobi wo kan ya asenchen e friend turuba e friend turuba e hona na wone na te okay what's nine in fie saying what's nine in fie saying tna be 7 years and I said yeah no no ko for moment na be 7 years ko 10 years but wanya onwa de no se de enti ko minim ade kudi enti ya enti hwa na ye pa na no won pa minti na me soso ko mba bie de enti na wona watena 10 years ana 80 years na ususu se ba ma ne mpel suban ban na woda na de sa abre mako se bi ko ntimi ka se me ya black for pa ntimi ka se bia me tu su kakra so kakra mra na nke yanko bibi kakra bi wo fie me kura me pani pe ma de ye ti ni pa mi ni ko ra nka me pesa dia me ye so no wo feli ni pe mo ntimi ko ka se ni pe ntimi ko ni pe mi so po bi ma ne begina ho ma no ne nse me hwe ne nsa na mako na mo ame wo ko ye ho ade no ontumi nyina ni pem enti no ko be ye ho ade nko ko pe wo bi e de na be ye ku no begina ni pa mama no yinne
abako se ngwamiti bi da Mako se wa ha se sia na me kan se mo ya me Bible se di nokure kwesi owudam me ni tro da wasase so me hu asema me nka ebia sa na bi ya but it is different se bema ne wa brochira ya ebrembe mu mani ntimi ma ene wotumi yi ni nua ana wo bi se onyina ne ba no na bema wo no wo Ghana dadan ba akum wo fari ni pent won tumi nya ba ho ade nkogina nipa domanim so do no fali ade on tumi nya da ba so be ye dia ka me maame eni nipa tu bi na so fi no mompa yengu so aso ntimi nya nipa me hwe gasa no oni sika so a wanyo won ka so wo ye na yikura no be ye na na hu ni se na ye na no mfa so be ye wo fari ade on tumi nya nipa ba wo tumi frɛ ba ye ne se na wo se nipa no de won fari timi company fo ni mu gi adwuma kokoye ti no de ni won kwa sɔre sorry ani okwa asɔre akwa eden si won pe nipa dudu mu asɔre no akwa eden wakwa asɔre na se ye nyina one logo line no obi am beto correction onkoto bi offering on to offering oto eno de enye nipam Marco me se so ha ya enko be si ni tese on pe ya ni ti why no se ese won pe kasa onya is Marco so e wade a be ye wade ama ko nya bi obe kasa bi a me na me nye da bi a me kasa na se na wakua ta na wonya kasa me na me nye o Marco ade obe ye bi a chese enye ade papa no wo ye enti ma yenhwe ne sei asade obi pe ni bi aye na wanya nyina so yenhwe na wunya sa relationship ni mu a na wo be free me ba o menwie ena wo de wo sister man de na won treat wo mu ye no de yenim yentumi nkasa na wo treat wo mu ye wo na wo ka won treat wo mu ye ye nyina so wo di ja ye na sa wo sister man de ne potenti ena ma wo free relationship ma ko na me nua na man de ntia sana me pese obe tete nkura me nua na me ne ye fine pa na me pese obe ha nkura wo nua ne man de nti na wo free 10 years relationship mo but enye kwanya na be ma Paul Atwu efa so treat wo ntia wujidi no ntia Marco anya na be ma na ye good na wo ye bibia ma wo kama oh Marco no wo hwe me kama na me kasa no hwe me kama de me to na me nto atare no ko to atare bibia bla me but na ye nkura ne de no na na ha me ye ntia ma me ye dem ono ne kokoro mu ye shopping to bibia bla me na de me kama me to me na no to no de wan to bi kada won pe Mbembe bi wa pe me die so no na to bre me na me de gu ho ye toma si atoma to ono etimi koye shopping brew ani no ye good enti ade na woni na transi ankasa but wo sister eti wo ye na wo sister show no be ma no na like okọ watu kwan koye adwuma na na ofie ma ko no ho wodi na me ngo ye kro de duane nyina ba ohunu enti no nim se wo sister te wo somo wa wo foforo wato ho somo woni bibia woni musa onchen ena wo sister wa o start eyare ye ene yede emotrinku ene yede ne koe ena owu ye yede ne meba on treat omu ye but be ma no so anka nche wo say ebia on pesa wo sister mane ba ho ende want me anka na me hwe ne ye na no wa ye wo mo na me mpe ha de want me anka se nkora na me fo mo nkora na se ende want me anka na de no wa ye wo mo na me mpe before wo sister ebe free mama ne mana ba no na woni achua wo saying ni ya uchi mienu na penny no won fie saying anyi no ko 15 years aha sabreno Princess no be 8 years menti Akoma FM no be 8 years no be 8 years enti yenhwe ena na wo sister ma no so no mo chen wo ba penny no anasa na ba penny ni chen wo sister ma no na empanyimfo e wo ho ena na nkura nketwa na omo wa akire na ketwa pa ka akire no 5 years na na omo maka no so mo apagya nkakra enti no mo yesen na don bai 3 ena be ka mo die 2 ho e ma no ye 5 enti yenhwe treatment ya wode ma ono akasa ne ma mienu no na yenhwe de wode ma wo sister ma no eno ne ebetumi aka say wotan wo mo ana wontan wo mo ebia no wotete wo mo yi ama ma ko se me yo ba ta mi se de sititi akola ede na no wo yi ana kire se won pe o masem ma ko edan kora na edem no man kora me da ho isam ko pe madam fu bi nche mom no manda o se de enti wase kora ni di agora nko wase wono be fledge ma be baba ye phone ka so ba na kora na da ena kora o fledge ma be baba ye phone be so ba na kora na da e kora so de phone de on timi na obe na mo di agoro fie ho mo di agoro ti so no be wura da na kora na ngedai eni da ho a o mo me da e bia na de san kora na ba
won ko fi a gate da won di agro fi ho a to ba chi won se ade no wa abontin di agro na wonyi ni nso se sabre no na mo edan na mo han ya na wono ani fie no asi Akoma FM obi fie ni pa ne fa han ye da bi dru ba bia mentini ya woka ye ti obi fie ni pa ne fa han ye no on fine han mo okay enti single room ena na woni wono ene nkoda num ni nyina da wonyi ni se no ka ho Marco na enya no na nka ho Marco bia na ka ho because single room na enkoda miensa be ka wo die Marco na muso pa wo be person da bi o person ye na de ankura yi bi nai ni ene tete ho e ma ni feel comfortable hanya no ntia wo jede me pa sure na ne wutimi ene ne tena ase bisanse mirror wo wonim se me sister yi ma wo ena no wo hwe me aha no yare ye de no ko wuye nti asa ne mai dienti na wo misano na wo hu dienti or react in such a way Marco me busano busa sa de san kwaro person be ba ha de na on kan ka me form ko eno se da bi na se da bi de wo yan kwaro so me yede me mpe nti asa me kan won ka se bi ono ontimi nka se me fa won fa kwaro yede me fa kwaro nko won ntimi kan de ono abaye no na abaye de odu on beko sa na tie me de no ntimi an kan se me fa kwaro yede nko but na de ono abaye no na ade akwaro ne be de ebeko sa na tie okay na ebra o ka kire ne sese on treat nkoda ne yie dia ene ewu be fia ware na se no na no reaction to say wo ko bom panifu amane e frɛ wo ma me mo ni ade Marco eno kra de na okoya adwuma wo baabi enti ho na friend ka kire say me de mayi me niam amekɔ na sa ni ejai Marco mpena twen de sa tini me jai na mko mbe enkura ni nti wo sister ma ni nti Marco nkola no ene hu wo mkola na jai Kama. Sa ya Marco mse nkola na me wo ye wo mem sika ne Marco me dina china me pa mo man ka me ho ba kire oh ene na wo do sister ne pa ya no so ya fo pe ene ono wo na aka ya 320 o sa me hwe wo oh na wo sister no we ne be ma na oba ye na se bi wo be hu yi says wo sister mo ye mam ye nu onim ni nyina onim da say mam ye nu say first na me ni sister e ko no ho satma na wo ye adwuma wo ye kurom na me ni sister na e ko no ho da bia go kro hu mi sister discuss man na de blay nti onim say ye mam ye nu nti be ma ne ba no asesa ne makọ na me ko wa mafie o ba pa me cho ba ba bia makọ pedan no e be pa me cho na me pa me pese me wali bi me na se ahwe nkola ene san me tiasi o dina be ma ne be pa ene san ko nu ne ho a bia mu kwankan kro be treat wo mu yie ene na bibia fono wa relationship ni mu kan no kra kire me ma ko da mi na wanya na me sa kwa so be han kwa bi se me de nkora no ko ho ma ko ne nkora ni agi o dem do mo kwatna ya me so la ho ma chen na me kokuro ma me ba no mo ankasa panyin kakara o me ba no obo apesiri o dem bi ne se se de me si ne nkora ne te na me hu se me do nkora ne firi ho no mo ni agi ti na me pese me sa ko ba bia bi mo ma nkora na ho akoye de akotete wo mo ti o se me ya me hwe ma agi oh no wo ma me okamu bom ohun abusua no o mamo ye kro okamu bom nti na do no eye saa tight no nti we ye fotuo de ma awofo no mu a wo mu ankasa di division abeto wo mo mamu se wo sister no ne wo problem aka ne ma de nka afa ho ben ka wo fi wo mo but this say wo do a ewo ma me aka mo abom wo do ewo mo ntam nti wotumi agya wo 10 years relationship wo e de ama wo sister ma no oh that's great okay enti na waye wadwen se wo nware biem me yasa me nware biem na ne ye de nie enti me be hunu me kun yam ne wo ho enti me ka che ne sa me maye 7 no se obi wo kura me tona de okrom so obi timi share sister e be sa mo me so bela me maye 7 afro say na nkura 7 de ada wo pese okwati ayi ana na fa de ntakoro no na waye no enti me ka no kura na chiro me na ka cho say me maye sei se me chire maka say sister wu no de akola agya me ka me maye sei enti me kunu kura nya na nsen ya me ma me kola e be ba ho na me ma me ni di nkomo no ka say na me nhira pa say be firi mu na nya satma ka me kunu kura no onim se ma me anu bokiti na ko onim se nkura no kura nya dai enya me ma so na wo se wo yi ho ma wo ma na me kura me nim se e be ba sa enti me kura nkwa na nsen ya na me do mo ko ye kurom
and obi ko shia on us eh mama me na anyi ni sei na no da wo ye nya sanka nkora no kura ni mu se enye me mane wo mo ti me bo furi pa kro pa ye sakra kan kwara kwa no mu nim ti nkora kura mu hu ye kura me nya show say di be ye wan yakora na sister no wo ye na nya say ni sister no wo ye afa na me ba me catch de no me ba no to so mi no minimum no frempa ma afa na ma wo no wo kwa ai boss me miensa ina wo ye Mr. wo ye no e kwa 11 years ben 11 years money ti woni be manage aye no be 10 years money because so sister we no woni ne tena kakra ansana woni ne jai enti bi yemfa sasa woni no jai enti wo free be man nchen no wo tena ahwa ben fie sai ansana wo kuni ebehia o mfie ndia na mentime nchire untumi nchire na se che anti me kunu me ne study na hwe rafa me hu so ye good se no osi je mako so papa na se do osi ni me man ye no sa chira me dan na chira me de ono koda ne ye me se nkura ni fledge me ba mako nkura ni wo fledge me ba se na nkura ko so ni mu no ma je ne bag afera ke to na kada ene me no mo champagne afera was na champagne me to ma betinya no mo nyan me wadam sa me so makoto no mo de aba ena me kura ka chi me kunu se da bi ye nye wo mo sa ebi se nkura se de wo si yo mu wo se to we no da me we no koto da na de me ko don kate ebo ga no koto no de able wo mako de se who create your friends saying you know niti Pacho de Samuel yes same ampa within wa bible mu enti na we ye nyame so ade Samuel onyame onhira wo pa sa waji wo bimba na wo hwe wo mo sa wo de menim se sade tie bia no enkodai wo mo refill de biara da ba bia nyame di wo mo besie no wo mo be kai wo se papa bi ena de yen akwakodru sampempen so nyame hira wo na wo hwe so ma wadwuma oye no enkoye enfama sade be ya wo benya bie edi ahwe enyankama nyame enhira wo dodo pa aya kuma 87.9 FM na ye frɛ Paul achu na ye ne no edi nkomo enti mu ja ye ba ye be hia wo kunu ni ade wo hwa ben fie dunum edu emunie no enkra no sika san ena wo made ye free wo papa achu mako me se me phone se betim de phone akwa mtia office ya ka de mo hu sika do wo send fa so chese wo send sika mo bi ho mitimi fle na mako me so betimi fle bi ho 2 years 6 months no 2 years mako gis wo no akasa na kuma todem na wafa ebi wafa me send sika wo send ebi wo 50 cedis de wo send ya aburu so mo se de wo send sika na aburu so ye 1 million 2 years ai wo de amom enti afa kwa na afa de mi kunukura ehu sese enkola no efle na ne bugofu ebi se mo mfle ni pa na ma ne fa hwe mle mo ntie school fees da won to school atare da won to school bag won to school mpabo na ma ko nkula isoso ebi ade bachi bi o mo to book ena mi ko to reading book we ena mi ko to we to bi won meni ewu na ma ko ya ni pa yanti nyame ase sadio be me pesi blan kula yi ho na wo to wo di contract akese wontimi hwe homa na senka nyame pa ni papa na ka yetimi gi ade fro mi nsama ka forma kran ko nya adwuma nye ko senga meji ni nsam hire nyina de ma mikunu efise ma ko de wo ya nkura no wo me kura na ma fele kura o ya adwuma ban ma ko me tontone fruit ewe me so de kwa adwuma ena ase be ma no so ye dan ukunu dia na nti ono ye mesin mensu pepa wani no ama me raho ya guso a efre po achu na ye ne no adi nkomo ense onhwe ne ma no de besi anya ase wie oba ne kura wa anwa no empena twe mfie makoma edu adan na wo nwa no ase misro nipa mu gina be ma wo so nipa mu gina ne san enti se bibi krasi a eno ane se wo hwe ma what is was akọ wu bi wo baabi ana woni waso do anwale biem no ono so onko wo baabi e bi na minim se na no akọ wala wo baabi di minim enti ukura ne ti se si yan so same wasan no awo biem ka jo fa na me na wo akra no kura nya wan ye akra no kura nya 1 year 3p garlic mesha mansanje atumu adro no ya kan fodi ama wo eye natural plant juice e won garlic ni ade abom ene ade aye 3p garlic mesha vitamin minerals vitamin C nyina no yasoa ede agum ebi immune system no sugar level no
so ebem no aba form wo pressure no betem na aba form wo fiti krom ya wo nsisi so kase mro so a waye enwedwe yade ye sese ya beso mu so wafu ya yese kepu a wo sha atade bi a enko wo fata wei ana dwonso a wo dwonso ne ntentemwe mesawo edroba ko aba no eye 3p garlic mesha masanji atum wadre no ubenya bi e wodane e ba Mr. Colinak Apidan and Angelos Frepi Work Natural Cecilia it was 0249 928824 0249 928824 0249 0248 Monfanchame 0248 928824 3p Gallic Mr. P Work Natural number and a mebon who pay 3p Nibiato and who cry by Nefmas show be a number no any 0248 928824 0248 928824 baby Paul Wobiano Dina can be children mammy for my me power choy me a queer man make us say me so baby I will be an me no kind of on one tiasie intimate wa family kwai so intimate wa ba ma ko ho to am flow to the be afa phone na the number be e flow ni say me na me flow we dey nya me intimate so fa phone no mo ni nkomo na do do a wo hwe o ma no school fees ya uchi bibia wo ye no na ka kire wo mo so hwe wo mo na me dey asem to so a sa wo hwe wo mo so afa na ayi wa no enkura no ya wo mo kwasra wo mo papa wo mo kwhwe na wo no tumi ba so wo behwe wo mo ma ko mi beye 1 month ni na mi nu odi machi na o ye program na wo ne nkura na ikọ asore nwumere ti mo sa na panyi ka chem se wo pa afre de se wo no so wo esoro ho aye adwumenti wo mo mla en me kro mo ko ba se no bo mama ni o ti nkura no kro so mo ko no wo no kra wo hu wo nto mo na ko mam ne se da na wo se na mo no manyu ni sei mo hwe ma ko me sin ko hu wo no ade ne ma no wo se de yin na mo no manyu ni sei imagine aswo wo ayi wo twapo aswo twapo ena afen wo ba no wo ye ne ma wa adu uti Ghana mate Ghana se mo no ni sei sanya saa na kasesi ankura gina dam ha nkonim sanemani na so enti wo free ho no na pani wo san na ketwa wo san na sese wo mo wo san sese pani no wo wo free ho no like wo free relationship no mo no na ketwa na ekọ 5 years na pani no so let me say 8 years you say sese wo mo wo san sese pani no ekọ 15 years so na 15 years kwa na ketwa no so 12 years oh wow ena wo ma hunu wo mo papa ba akopẹ enokra no wo mo kọ ba bi wo mo kọ aso no enti me kra me ba ye no me kra me ba ye me ka kire wo mo sesenka wo mo ka kire me so wo mo kohia na nka de me je wo mo wo kọ ye wo mo se wo 50 cedis eti me kra bi bu fu kra pa no ka se wo mo nka kra mo papa ante no wo ti a wo kra me muska kra nko school bi na me ka kire wo mo sa ne ma ko nka de bia me tese so no de kuma se ha wo ye adwuma no ha ka kire ne nkra no mo ye adwuma ne enti se me show na me ka se oh me sro kire mba bia for my what ye hin what ye wo se hwe wo se me kire wa na me ma ko mi nim se ni fie ni ha se ya kada bia me ti ko akwesi ni so agye nkora nti ka on me ko school na ma ko me kura de ha me ne se kitikiti wem se wo de man da bia 10 cedis ento school talent hwe man 10 cedis wonti mi nya we nyina ma ko e be friends for my wonti se me bi ma no ye wo bibia be nya e fi se wo so da wo tenka se kom de wudidi da bia wudi se wase na me kura me nim credit kura na me togu me phone so okay you he yenko woni credit kura am so na me togu me phone so na me si na me nim di wo me fe na o se na me won kan me fe na o se me wo sire mu si school nan me fe na o se me nim baby potin so o kuma se so ha me nim di wo o pa kire wo se credit na o togu the phone so kura bro 10 cedis na wa kwa enye kura mienu no mpo enye kura mienu no mpo na wo se wo ma wo mu sika ba ko no ketwa no wo ma ketwa ni 10 cedis pani ni nya wo ti paye eno kura 10 cedis no wo no yade a wo behwe no ma so hwe reading book pa ya toman kura na if it's a David and Marco, Messi for this casse. Messi for this casse no bar. Where you be a man school, where you be at your back of Mamma Modi. Marco 3 months bia or this command could have many will be a 2 million. Fako could not penta let Tomawam. Who could not Marco Tontalawam. It's Marco de Bia, Madame Fire. Yes, yeah, that is the character of Same. Mawayo. Why, yeah, who could hear? Mese ma me come partner go to the swa da bia pa ya me bo ma na se nya me ma na hode en kwa wo oh hwe ma ko boa mi o oboa o be ma ne boa o wo ye be ma wo yo ma ko chai nya me na yi na ma wo ma ko hwe enka bo bia cheware
nka nkora we kuma se abonte so na me bo fela me so ne ayi am so ase ne me nya ne ka bibi kire same mame Eso ka bibi kire same mame Daina pejoti ya me bema same anya adwuma wate me nkrofo am wo abro kire ya wo ye mensi o wo sidan si wa wo hunu na Daina humi se tre enipa sei na wo de adwuma hye wo mo nsa wo ahotoso se obaye ne kama de ma nyamesuro wonimu nyamesu wonimu enti wo wo abroche na wo po bia ma na yodan ya ma wo a ma komi number na gu no anso wa frɛ me na me dia ma no obaye adwuma correct one na adwuma ye fe na adwuma ye fe ni suba ye fe enti na adwuma ban ye fe ka bibi kire ne ma me me de ana me fela ni kofi ana me ni dia gonti ana bre kofi me da wase pa nya me nhira ade a wo ye ma me ne me ma no na me nhira pa me da wase me okwa sorry ben Macho, aso no kwana ni shede. Comedy yanko. Anai, ada na okwa de akoro no so kwandi yanko. Comedy yanko, so kwandi yanko. Biba so ya so na fe no mabete no foforo. Afe no mate no foforo. Nye eji. Bema ni suba nye beba no. De wu yi na free eji. De ni suba yanko eji. Okay. Daina. Baby wo bia o Ghana asase so. Sadi etie bia no ye behunu ofri hene anikuro mu ankasa wonim. Mamba cho Afriketa. Afriketa. Wonim o maame na busuafo bi de. Bobo kire na obi a wonim no ehunu sa Paul atwu asam ne ye kai. Onhwe ne ma. Dada mpa cho ya me na make say akuya. Anti dola mama mu nyina me na make say for my one hwankura no. Maybe I'm a film on the Mocassa. Me friend call my cross or cross now on the day. One fat. Intimate slam. One country form, I say a flom. You're flan intimate slam. One country, I'm anti dolamo. Munina, winning more blood instead in Subay City, intimate slam on flannel. And my see a flan walk my FM to one fat. A farmer and numbers, yes. I could make cry, and I want me to cry. I am say 4. Farmer numbers, yes. I have 4. Dear woo winning. Ah, na dear minimum cry, and cheap was beauty. So when I see a friend over Yaswa, no Dumno, one for fraud to me, a friend over Yaswa, no Dumno. Now, Marco, my mouth about 1 person Busan necessary, and crown on person, man, woman, person cried by any ma. One day, one canyon fire and sunshine cratas, now if I remember you could drop a woman. Okay, and person over Shanna do, baby, nothing, I never chimas, and I'm a barn by my concession. Na Marco says, yes, and Korea says, see a yako school, Bibia. There will be a castle, more show, or and tis or Shanua, and crown one pe one more. Oh, my yehuno, na yen fa Sammy, a send them 2 1 more so. Now that's because some cranning in Eddie was school mode, and the sending to Tobo, and no dear Toboase. Na Bema wo pe bibia yen in a so. Wade no beba be yen nyina so ni yen nyina ye dia dance e bi enipa pempem na hwe ye obi ya dance fo enti ye ma ne mre kakra yamba noa ye man ben bosumi mienu edonso enye die wode sika bo na emom no die wode be bie na no aka kire ye se nkoda no won pe wo mo alice 1 month no adwen ho awie onyine ho no wo hunu ene ye se ye boa wo ne apushiw kakra ama wadwuma na wo ye no akosoro kakra no watumi aboa same ama na hwe nkoda na ne ehunu sesese wayi ne nsafri nkoda ne so enti se minimi team pushi wadwuma ne fruit no ton ne kakra na watumi support wuku na ne ehunu se ya pushi but sesei de ye ntumi meye na o magye no nyam e won kora ne ho enti no ene atwu Paul ye nyina ye ka ho bi enti ma ye ehunu wagina ye no na me ye ehunu de ye betumi aye Pastor Julius montas mama na fe ye mfa second story no ento aso grow fire mojadro papa but modern aye de koko na ye na on say ye tititi woda na dwa wontumi na wokɔ fikyira wo mfichi kromo ensisi so be ma wo ye adwuma kakra bia na wabrɛ wo ye adwuma kakra bia na wabrɛ wo nyini wo ma nyini but wo mu nyini no kura no enye fe mesra woda wo benum grow fire mojadro na tumi amabuso ni nyina enyine fa fine na monam a motumi agyen bonyam Mr. Bakwale na Ashton Road Smart Ebo Boase Freddy Mens Happy Dime Pure Leaf Chemical near Basho BMO Ubenya Grow Fine Ojadro no ebi Okanshi Dragland Grow Fine enyana ewo ho
nkofo gusu ya wonum eto ne se nika eno ti wokọ yese ebi ne ho asa ya ma bibi fufra ni grow fine sir dabi grow fine eni onyantafo dabi woni substitute untimi fa bia si anan e ma no enye yie package na no anu me ya package ne kura te say no a enye no enye na ho den nti say no difference wo mu Yes. o de kan wa no say wenye grow fine. nti ma na mo bia na da okay enti friends 0244596532 0244596532 na and Dr. Grofine eni nkomo Pastor Julius Akwaba na me joso na na Akwaba evangelist Akwaba na na Yura Akwaba okay yen touch first story and say the second one at us Paul Achu okay ya chietiefo ma me ntu Paul Achufo menim emema bi aspirations and their goals in life menim omo vision wa abrabo mu but the menim say be ma bi sisu na nka o say be ma bi o person wa responsible bi na to da na say onye na adwen so obanyem na yiri mponyem na ya bona mana na eha no e kire wo say be ma no wani so ade hunu bi na wa hyehyɛ no yuma bi a ofi say sa amre na anyem na ba no emwa no na mbema woni vision bi anama onyem rough jonso rough ba bi a na menim ne Paul Achupa say ne maye. Can you imagine Bama Otimika Eren and Manim Gassa? Eh, Namona Money say, Chasa, or Niman Colano Marchen. Share 8 good years. Oh, I don't call it free one chain. And Nancolana about 15 years, get 12 years. No, and 2% a debby, not the Biana Cassette. Yeah, a double baby, Cassette. I am a ma. No, Samina or Brano, Afina, Nancolano, so once ya say, or Margin. Afe ni obenye bia na de kwana papa afe ne no hu se ne papa ne Achu na obo be ware kra yes yamfa ye rare father mra oh mesre Achu se ne tie bia ye omoja e bia de bia meka bribintina ti ahode kra ne ni wa ma for the past 7 years yidie at least o hwan ha kakra Sabri brabe for responsibility from now to say nkran be nyina o mbekwa aware o be free nsem completely say o ma free nsem brabe he o mo e ma obi mfa ne moja ne bre anko betimi ya bo bra papa de he ne ma enhwe wo ma e ma awiye one ne metwe nkran ho manso if say emra be dia ma fi say wa na sebi obi ma ano ma no mo nanso ma sebi enhira emra so ma say wa wo ma ba wiase awa he wa wo ma yenim se same abon ho mode nanso ayawu na sesa wo ye emfa nkoto obi so na se obi ka che se he oba na se wa se wo nyanya nsa wo de he oba na oso be ma enesen na metaka wo ye oba na ko wa se be ma wagimi a wo ankasa kra wo mo bra kire se ye wo be ma bi wo be fa wa ma bibie ni mu otimi transform wo abra ma na ye na se bi ko fa be ma wagimi a he de wo mu kra be sa se no nti Achu be bia wo bia minim se wutie ye fa wo mfa ba minim se onua TV Akoma fa wutie pa fa kono na ni yankasa na 15 years not 12 them let's give them just 5 years penini benya 20 ma 20 years Ghana ha ade bi no akwan so no akwa person oye business no betima ye at age of 20 years enti brane be fa akola nkura no na hwe wo mo sade sese agya ehwe ma na nhire bi nyame wo e wo awo ne abahwe mu no onfa no mo anya sa mumi bedi wachi akosi obewu mumi bedi wachi kwesi obewu samen so me bona baso na me dana se ma enye nkofo nya be fa ba no ma be hwe o mo sade boso mi ensa bi na o ma musika je kodi dwa toton tade ni mpaboa e fa man kora na nya memma nyina na be yesa nti samen me sire nya me nhira pa de ma Akoma pagwa nya wo de yesa adwuma no he awurade nhira wo ne wasefo na nyame ema hu se saa de wo yi no obre anya kwada se adwuma no se wunya bi nya saa de wa yi nti ya sire nya me nhira se awurade ma wunya adwuma ni bi nya na tim fa hwe nkola no na nkola ntim ko university mo bra papa enka sampa ye papa hwe de na nso bra same ye ba wo nche no wa hwe yen ama ya brabo ayi nyame nhira na me yese nyame so be ye wiye nyame nhira pa na ya funeral parlor e won ye kan fodi ama wo na ya funeral parlor ene yi se bia wayi no opese eye attractive na eye classy da bia beko na ya funeral parlor e ho akua adise de o say ye was silver aja wadwo yeah and now gold dia no gold bases no na omo to omo boas afan silver no shiny yes na omo hye yes any tray no omo le de sa de na ba no yes omo ni at eya dise de so se bibia ni bia ba eni we na akofo roba ba ba hye na ya funeral parlor omo no omo ba ye le
Come on. You two when you yes. Ababa was mercy. Yes. No man made that for me. Yes. No kunu na that for me. Yes. Yes, send your man. Then chance and so one. Come. Silver. Gold. Tray. I'm not saying back who Ade mu na ya wa na. Nko na ya firi no apale na munya kolokolo no. Yes. Adise de enu ma papa. Ene ye de aba. Enu ti ma wo sa enka be sa ya chese. Ene ma ne de ye wo bebre. Drinks no ebi ho, handkerchief wo ho, towels wo ho, ene ntoma papa. Ye ni monyam wom ya ewo din. Na ya firi no apalo. Fe wani e kire ho. Enu achi kura no sa ebi obi nso beye engagement sanu engagement niema no a ye de fefa ho no aya wo dia ne twem wakono no eja wadwo no kwase mo ase eniama ebi hihye niema wo na ya ne abi yes dabi enu ti bra ye yesu anu aba na ye fi no apalo ye niema no so de ne bo no eda fompa ye wokumase Ashtown Nana Akwesi Kwakons house number ME 118 Kumase Ashtown Nana Akwesi Kwakons house number house number ME 118 Freyen was 0243 38 97 25 0243 38 97 25 and 0544 04 11 50 Nana yankwe mpacho they say the mother name Yakufo Ado Mother on the mic yo mother name Yakufo Ado Madam Speaker Baluchi ni Ishmael Adai fellow Ghanaians I'm in Akoma FM this afternoon and Akoma Munsem and today I'm giving a true warning a special warning to Achu be careful I don't want what you are doing yeah I will teach you a lesson yeah does it be a one cry for me say man if say ya Johnson Enefiada na ememe biato ye boase na ye jimiye ye jimiyo na omuni ntia ma menka no kora nkyere wo mo sha me se eya ahwe ma no bi emema na iwuja ma no eya ye fure kunafo na ya mo nhwe ema so no akakama ema fefefa kama omoto omboase iku mema no efiso omo huni mfaso ye kansa ye ne sen me pacho bram chechire omu yiye na mic ne do so ntimi chire omu yiye and double salansa she mwako susuwon pa se woni wo ba ebetsena oba ba wro ne ho ama wo ne maami wo fere no wo fere ba ma bia obi kura gina ne nkyenya wonim na ye na damfo a na o kata ne ho asie na wo kan ya oba asemate ase ma boda mama oba wuro firi ne suru nyina bepem ne fom bibia nse ne ho na wo de ama wo se ba ma fa jiri bibia no fo de ama wo eto a wo de ama wo wasa de akosu ekume wadege mu ba ha o de ama wo fa na dokoro ne se de wo pa bia na onyankopon ye wadom maybe kwa wo so ayema maybe bubu maybe ani fura maybe chia maybe anu achia na nyame ye oba adom ebi sinyina tutu ebi adwunu mu nyina asai ebi nsi wo mu dada mu da ema bebrefo ye te se ayi eni nyina ye awo ya sabe ka chen se wo pesi wo ye kesiye maybe wonu wo yere hwese de na wo sitie wo wo ba na wo kose ne pe no hwese de wo sitie ebe bia wo de bra wo hwe de oba na ye na ho fu nyina sesa ni huni any pedria wo bi wo cross stretch mass na bi ni ne ho na so oba wo ba ne ma wo no na fu mu nyina ye stretch mass ne tu wu nyina ye stretch mass ni pedria nyina moa eye wo wa wo ni ntia
wo ni nti na be ma wayɛ sa na wo wia no waka akire oba ne se kwase aba me de mana kyɛw fa unko abre timpente nkwa na obe sane anajo hwe sister ya wote ya ade a wokama me reho o sister me na o me na ababo no mienu maybe so don mienu na omugina race course no omugina ha enye bibia nti o momenti enkola igu wo musunti na ma ne na nam saa ebi so se yanya adwuma yakoso yakuma ho ne ebedidie enso saa mai bre entosifo adwenefo he no bayerefo na ma ya sode ahomachi ebitimi tina ka ne so se wo kowuo se wo koye dai na wote ka ne so omomenti nyame nshira ma no mto omunkwanem oh hye na we nyina mu no bemma wo use phone number 4 numbers 4 ochina no wadum wei ade chia no wadum he woni ba na metu maafo woni ba ma bi te ho ana woni no twempra no use numbers 4 ade chia wadum wei ade chia waso wei ade chia wadum wei na woni no twempra Johnny Emmanuel because ahonyem na ade chia oba use number 4 obedum no na ade chia wa use wei eye the same thing na wo be ya wo enti se wanyane a se de maame iti ye wode be ya no na ne nyansa ba ko akua asua ya ene se ma nyina asua bi ne se wo twempna na be ma no ode wo 3 years 4 years 5 years Johnny or no wo je di ai wodi ye no ede no ode be ma wo enti sister yi Johnny ye na ofa ne ma ne ko ye no ano no enti se wo se wo nhwe ne ma ene asema akua pese waka kire atwe ne se Paul atwe woni wabusua se mo mpe ba na oserawo se wanya be ma osuso ni muo obesisa nkwala ne di enti ma akoye mo mutu December nyame ya adom na nyame ma ne to ye nyina atwe meka bibi nkire ye atwe abusua meka bibi nkire ye nkwala no mo mpa yesesa wo mu di na ye de be ma na waso nkwala ne mu no ne ye de o mu seni mato wo mo so na dabi daachi bi no na nyankopon abetwia atwuka na wada ho na wapa ne ma ne kyew ansana se ye besese di na yasesa no enti ade a akuya ka no enti atwu enne ye de ama atwu abusua mo hwe atwu so hwe enti mu de mo court mo mra na mo mesesa ne yesese di no eno ano no Marco I finish conclusive. Thank you for the yes, fellow Ghanaians, I have finished. Nyame shira mo nyina bako finish. Fido quick loans na make for the ababu awie Fido opension no say Fido quick loans na make for the amamu na wie me se Fido sesa wo pe bosia na enei wo de aye adwuma Fido will be at the Magawuta Ghana ma sheshe echa najo enu nti bomodia na download the Fido app no e wo Google Play Store Fido app e wo Google Play Store tieni ye me pa chi wo ma me free ha na me friend ka se Maa Akos me pe Fido phone number Fido phone ni number eno dia mo shalo so ka download wo app e na omo nya fasika beji sika yenye ne sa fasika beji sika omo nche sa na mama we Fido yenye ne sa o download ye na ya bisa mobile money accounts Ghana card no number ya che na ebusi account so be nwura se discount enti wo pen fofra ya ma 200 Ghana cedis ye hwe se de wusi twi ya ye wudi hu nifa afa bie mo no ne ma 2500 Ghana cedis na wo de akwa fa Faithless bamboo toilet roll na wa akwa ton enu nti dial star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash na che say eno so ye dem ye Faithless bamboo toilet roll ena make am for awie na me de ama wo bomode a na ema wo sanka bi ye 100% bamboo cash chemical bia animal house chemical bia animal enu nti no ubetumi mpo wo nya menses na pad o ma menya scanto bi ma wo a ubetumi abobode ato panties ne mo na asoso ne ma ano kakra e de ama wo de to sink mu a enya de a je say WC ne mu a enya de a echoki because e very soft emre enu nti ne ensuo no etumi e de ne ko e absorb enso enu nti ensore afie mu ena fe wo ba no a wo boarding house no koskua no to Faithless bamboo toilet
Ramano, na or the call and crying a woo, Bomodiana to be cotton sansaneto, and Nanija, and it was your 030 222 4843 030 222 4843 and phone number no Kumase 0550 000 990 0550 000 990 na yewo block B612 block B612 8 Atakpashe Nkpa LP North Industrial Area ewo ene yewo evangelist mami Ghana mema bia sese ye be TV etwa wo mo ho abasisi ya okay Ghana mema bia ebe wiase sese ya gese obi na kire ne se hwe ba na madwene ho a menti ase I don't think far say wo hunu twedi ti oba to ho ne na da ne efiala wa wo menhwe no menenam wo frɛ wa sɛ ɛde kura wonim character mtogo me fon so woyɛ wo fui papa atu woyɛ wo fui papa ba bia wo bia me na me ka sa asɛm kyerɛ sɛ gese yɛ kyerɛ unyansa sɛ bra oba chop money yɛ ka sɛ wasa akɔkye oba afoforo da ho awre ne da wo oba yɛ ka kyerɛ saa no de bɛyɛ wo wɔn hyɛ ba o na ka me hunu yɛ me nuanom ɛwɛfoɔ wɔn di agyadeɛ enti wɔn ma they don't joke with them o wɔn ma wunya ngani bɛ ma wo akola de nya wo dia but a true person kyerɛ yɛ sɛ saa mamrɛ no wɔn ni so enti a true ba me ni nuanom mon kasa nkyerɛ mo ba ne mu nua no sɛ efiri na adi kosi bosome yɛ afi wo yɛ wie yɛ me boa ya afi ne bɛkɔ na wie yɛ no sɛ yɛ ante ne nka wa Akoma FM ha Akoma mu nsɛm ha ye beta na chimbra kwan so o de akola no be ma be ma no a o hwe no fi sanya ona o hwe no untu ahwe un contribute hwe enti dey just akola no ye oba david u sori se wo beji a emra no bedi emra betimi no wadi enti atu hwe no so na yunu nyansa na sesa wadwene preko na jansa wunu na wudi no na kese na credit no okay enti no say wonim credit do ameton sa dwombo ni ntira and you risk any better credit. And your force by juicy credit because we be fine rema. And to umbe dia disa na me su da ya di rubber beto kwatim atu. Na wo da na wunya akola bia ma ne hwew. Da ya di rubber e be hwew kwatim. Na atu sa asa rubber na nkwota za simo. Da bia ji so frantoma. Na wo nam na ojo so di wachi. Na wo hwehwe ba mana sansu am adwa na wunya bi. Kona be hu say yes na nkola nso oba hunu nkola shade nso wo ma hunu me yasa me no me to chama I salute you nyamenshira meme bi omotesa meme bi etesa tesa sami a wo mo je nkrofo ma ehwe wo sami wo nsansi fo da nkola we be hye wo ni onyam amen sa afi no ne na sa wo ba ko so wo hwe nkrofo de mienu mi ke ko ni nuanu mo ma no eka ho mo maduane di so mo ka ho na ye 5 no o mo ka ho na ye 5 tina wo ya no aka cho se me ma ye nson ni ma ye nson tio bible ni say ni pakura wo ko hwe nyanka ni nwisia wo ma ho hia mu se ni pa nyame hyira no ebi adwuma na same ye nyame be hyira wo sa no adwuma be koso nyame ma wo kwatenten investment a wo ye no atwuma yi mu same nyame ma wo ntena se nche ne nkola yi emehwew waya de ni pa nyina na ye ne sa ene kura bi kura na wo twekura no wonya adwuma nye pero tibiti mo wura se nkrofo ma bedidi awurade da bia wo fansi wo so na fa hwe nkrofo ma ye tu mama bi sa mo ye sa nso fu nyame hyira mo se wakofo ba no be mo ne wo ya no hwe no but wa fa koda no ya ode na ya oba awurade ma wo nte so aba wo hyira wo sa me nyame hyira wo wate na ade atu kashen kodu wori atoto pakọ na abesia afa bebom wona abehu say yes woma ye twaso waduro ye ntwaso na da obeto fom no wona abehu bra be kire ye say enkola ne ye wo ma anase enye wo ma na ye hunu na saminya control no ntimi hwe enkola no na awurade fom nsiye de be se ka kire wa no obi anu nkontokwa obi anu nko ya fra wadum phone ya fra o numbers phone nyina condemn wo de ko na wo hwe TV wutie okay enti ye be sere wo
yensi form no afre mo de sa na de sa de mu nim ye pa o yensi form na course na basa wa woni ma twu bia so ye be se ofre no all right na ka kire no me da say Roka Clinic Limited de Pacum capsules aba Pacum capsules de bema wabo da bridge odo bena dade boss wan wadwunso nkuruma wode no Jenicure 442 oba wode puwa wo akosua kumanum anampokra sansan ne kuro gugu ho ene de bia na wudwi odwi ye ne de odwi ye ne ya wode no Jenicure 442 Ven capsules mesro wodwunso a otumu se wayase eyo ya wodwunso ntentem ne titiu anajo prostrate oba bema bema ye prostrate oba wodwunso no wayase munyina mu ya vi and event capsules medfagin capsules boama mojadi afrisani ye ewo nipadua no emo wotu oseju wiwi mfa namro mu kosi fam woda na dwa wontumi enna arthritis na tese wapo no wapo so na yeste na hohono anamu amu ye adwumaden agudifo ma ne mema modie eye medfagin akokrani abrewo no akodwo again Roka Clinic Limited for Wokumasi Alaba Abuabu Station one School House and edition mo friend 0248885040 0248885040 SPC Trust Punch drink drink papa and intimi so what the drink from bia animo fresh fruit and ye dia sanso vitamin C ewom color flavor BP animo de ye papa na emma pomuden enso we ye no we wedding engagement birthday party no the winya ye SPC Trust Punch drink Emos Yakoto Enterprise Adum PZ Monpress Royal Ventures Adum Nasachi Trading Enterprise woni abinchi VIP parking yard nation and a Pedro Frabo Ventures ewo Ahinsan Estate for 0249 017302 0249 017302 Nana Ire ma me ka bebre me say step kwa maka ni nyina me da me kan ye say nyame share responsible men nyame share obey na nyame share ma akokodwa nyame etimi de ma ema edumre bia yetimi ka ye ma hye ye yem no nyame ema ne nkoso sa nyame share ne nsa no adwuma so na mama me de ya me ya ne say wo za wo hwa akra no hu no say me ba na anyi sei nti wo kra ka wie no de na wa adwen kiro nyame hu mobo on se sa wa adwen na ba bia wo no sa bra na be hwe oma oba no mpe obiem em say de mama kan ne jaya o jai no eye ne ya nti e bia no ntina ode ya sa de no na so so ono na ni wo jaya o ma ne de wo na ado mba asas mama hwe enkra no mi hu ba ko ne ho fe tu be man kra yi se nye same na onya asame ena same wa akoma pa ena o se said ya wutie bia o ma ya dukura mepe wo ma ya se so odo me ne ma ya mo anyina no watimi age no mama same nyame nhira no mama yesre se wo adwuma bia fama same no onye na tikamra ne se mo hwe mama ne mama me na me deda me ka cha achu ne se ba bibia wo bia wutie ye frɛ wo hu enye oba ne na frɛ ye ne ye frɛ so oba ne ye bibia ka di mi kan ke frɛ ko afa oba ne nye wo hwe enti ba ne be hwe wo ma na asundwe mbra na asundwe mbra na bibia enye kama eye Royal Jopak Natural Clinic ye kan fo Royal Jopak Natural Clinic e de amao eye treat mo say ahemfo ene ahemafo ye treatu ye ntine fe Royal no enu ntibra e bia white ene hawo odepu adwa kosua kuma no akenten so eye Royal Jopak Natural Clinic odepu awotu ase a entu Royal Jopak Natural Clinic anampokra se e bia eye awomu ensem wakwa awade ne so awo no ema eye Royal Jopak Natural Clinic awo fie ene ho woda na dwo a wontumi aduabo eyensanom huhumu awade ni nyina eye Royal Jopak Natural Clinic Royal se bomodian bra a doctor for akachese ye won fidie ni a doctor for nimdefo a ene wo ba ho yete yade ne te anwonaga jena adwosuomu ene wo ye bense cheduma se rura bank e wo kumase krodua yimu freyen e wo 0246 189021 0246 189021 0246 189021 na ene wo mo ene nkomo yema ye second story akwaba obapa memu ahawie You so Maa Akos. na pom to say Nyame adom. yo ofri hin na baye Pacha me frɛ akropon sanse na bae. akropon sanse na baye awie wasam ne say We ma asam ne se me hia blantie bi. Ewo ahondwo da aban. Aho na me free. Na otwi nsuka ana me di hu no na me ne tena ye. Tetete mu ana me betena ne nkyɛn wo so ame. Ne didi mu ana de nyem ba panyin na me ne wo ye. Na asetena ne yakama nti ho na abrochire ani ata abrochire ni bi fie no ka so ba be ye ni ye nti sa dia ye ntu ani etu ye
te 2 years na onko pedan na me menyam me second born enti menyam no no na me ntimi fa pedan na me frɛ dem di na chi so pedan o ba bia wote ne nyedai e ma me no no so te akropon sanse ho na agya me dem me ye enti o pedan na ma me no na me bo ba ma na ma ne se menya dan ne bi to amra ne enkohwe ana so ndo ntimi mehwe na ma me nwane kotwe aka na ma me ne pa obi kan no diska na ma no me betwe aka e wo sanse ho ne etitim etitim asa ma me na first kana me siri so o de asimi me so se me fa meje dan no ti wa memwa anti second born so ma me so fa ya su are wo sa enso nya me hwe so ma me de wo me bla ya me di na chi aboa me kakra sa na me de wo yen ta fe na to se be kwa asole akoto akra ni din te akoto akra ni din na ba aye na mo kekan ya se nya hwe be ma ne te de na me sa je on me no wotina aye te didi mu a ne tete wa na me dem din na chi na bie ba wo ho ana o se na sa ade a ana o se sa ade so bie ba ne de a wontimi kofo obi ama ne metoto nam me so nam din na chi sa ade am toto nam ye de e wo ho ene na asam no de di akire ba ene don so be ma no so akasa na ensema be ma ne ka no eno so emu odu nti ye twa ye ho aba ye ba ye ne ye ma me beto so na fe ye ne kunu edi nkomo Abrantie we na mesia no hey enne de besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho Umbua de wo hu. woni me ye bibi wie ye a me fra wa wo mfa no wo pa kire sen efu okro ni che me na ewo ekekam woni padia ho ye ka gita book na wo ka se oba ne mpena ho no bi da no wutimi kra rere fiafie mo babia taxi driver so hifo Batman na twina fo de omu ne me na woni nam jom babia benya bia se be ya obenya customers na ska do do be ko no ya reso atua ka mo nya ska adwuma na FM tima ko me ko tna se na fe dem he na se de nyame a cha me enkola ye me nia so wudi me ya ja me no me ntwempra me wale me tna se na ma ye ma hwe enkola na mto timitna sia na kitwa no kura afi na ko 5 years panyin na me na ba ho ha se enti mitwo sa won fesika ma won to suku atare won nya hwe na to na be hia mi kunya be wani timi ko na me se me nwale to ba na ka chene se me ma ye sei me den ko nyina ka ma ho no ma ye 7 ti man ye 7 eno o si yo nya se nya mi na hwe nipa na me si yo ena me ne tie ko yi se me wo ya nya me ncha de a o ye me ho de tefa Akoma FM afede ma be me ntie school fees won to suku atale won to suku mpabo won hwe kwanta so nya nkora ne hwe na me adi ka mi kun si jai ne nya me be ye etia no ka tense nya me be ni pa nya se wanya adwuma wo ye contractor ya wo ye mpanyimfo adwuma ye ntini ma mi ni pe wotimi hwe nkora na wasa dan wo mo egu usuwe me ka mi kun si jai e fa ne ko ba bia me ne twi saa am se panyin ni ko 15 years won tie school fees won hwe na me se me kura no yo bia e ka yetufu na uti an kada kro hwe se bia nkura ni ko school na so mun ko school beti na konkura ni school Akoma no ko bi san kura na se nkura ni ko school na so mun ko school we nyina be mani ntimi ye sa ma ko na wo to no mo bi ba be ma wo bless am ne ba ni akura kitikiti yo timi na so wo bless am na me se da bi nti ase na last week Monday no de twa ma wo kura na be ma no wo ye adwuma bi wo mun first kama na fe dem nkura na kwa na from se da ene ya papa so woni school ntime scan fa bi enko school wo se mun ko school mo kwa mo perform film na men send scan mo hono ka kire nkwa na se mo nko no mo ko school ha wo mfi wo mo me kan nkwa yanti no mo ko school wo sa me so mo di sunu ba na me se di aso mo se ko fle da odum no phone mo kra me bufu no mo kra me bufu ka me bu wo mo na fe me pace ka bi ma me nua bi sani mi scan me ma mo di ko school to mo ko school Monday ma mo man ko school bi hono me film so foreman ninga ma so be sending kura scan wan send wo mo sikai ana sadu muskama sadu muska de ya dia ada me dwo ho na hia me na fe do kan se na mka telephone na me se me fle me bla panyin na bla bai na me se bla me so de akoso eni me kun kasa na de phone we no e de nya bo ho safo hene me nya wuye ne market wo we kura no wan fin kura no na wo wuye wo ti ase no so ho na hwe wo ma no e ma wo enti wo no wotimi hwe nya nka we sa hwe wo so ma nya den enka ho ma ko na me ka se na me bla ene ne kasa Akoma tira ne kasa na bla se da bi ma na fa no nko
na de wo ye no kura na ye meka me kura me frɛ na wonye de won fa ma ko etimi frɛ ni 2 years no won fa 6 months no won fa just won na se na Akoma to ni yam wo hu se me wo ma bo ba bi no frɛ bi wa 30 series and then was ndi akora 30 series na me bu fu papa me ko me bo ba akora ni so bi 30 series na ye dey wo for se me fa nkoto fly am se princess ade na wo ye no me mpesa 30 series o dem a wo be dance ye se oto ye dey o ma musika na frɛ me ka se ntimi ku so ma me mfa ma na se ma di mo chi fili nhile o asem anya ne ba asem na me ka ne me ku na ma me kwan enti na no e kan ya fe do ti ase no kura no won ti ase pa bia na se me ba na no me de beda wa to bom wo smart me di mo chi fili ku fie dada wa to bom enti ma ko enti mi am se da bi se de si kon se nkulai be me hwe o ma ne dum pepe so ne nya mi hira nkulai na si ya hu se ne mani nya mi apede o ma duru baabi na be hu nkulai kasa de se de ma ko wo kasa ya baabi wo bia woni ba betwe ma so ni mi ko betwe ma so se nkura ne ma ne wo ti sabla ma ko wo hu ye no wote ase ne de ma ko me sira mu ntam de abeda mo so he no mpa nkura ne se ne ma ne wo ma wo ma me nya nkra tare fo mu ni kunu wo mpa ma ope na me fa ne mo ma ko no ntam de beda mo ba ma no e man so twefo pa on se de o ka se so wo di wani ahwenwa na wuja no manifa ni pem na so wanhwa nkura no adachi bi oba betwe o man so o e man so twefo pa ma ko de mo ne betwe se na me ya adu na nkura na ye yiye se sia se me wo abrochire baabi akora obedwidwi ma behu se nkura no ne manie na ma ko sable ya ho odin ya wo ya adwuman na wontimi hwe wo ma me ma ko me emo mi tu obla me da kete so da e be bo mi tri okura ko ken na mi dua race course abonten so nese ma ko hu odi na wontimi hwa nkura we mo na bi hu betam sika dia bo se age ekoye madwuma ma me a wontimi koye adwuma no ho na bo hu se me hwa me ma enti sabre ya me duru me panyin fie so me ma hwa am de hwa ma no so be dey e be hwa me bi ma ko we nyina wontimi nye enti me kura me no ka se wo de se wo hwa nkura no to suku atale wo to suku mpaboa wo to hwentu de bia market one 10 cedis no fan ko school mo ko school de bia 20 series to the market one ko 10 series de bia be ko school ma ko ma ka wontimi nye kuma mu nsam dwumade no eno a ene mo so egu amutie no yentu aso e na menu abai entu aye nkomo twetwe ne so enti to asoma ye ne enti didi mu a metona na adwena maba me kwa de second born no hwemachi na nam ne so me esanse abontere do bia ni na ja me ye ti de me ba na adwena na me de ntokwa ana obo me ma machi nyina ba wana ne o de ntokwa be ma na me friend is saying Ransford na abo me ti wo bo me no so ma me mpie na me nya ho tetim ti me nya ho tetim pie no na me kwa mebla no na mkwa ka kire ne se na esi nti na mebla no so mpeso beba ti lucky sa atam na mka mo ska ehye motom de anka me ko akropon ma ye koye case ma ye be che no ti na miniska na me kwa mebla no so kwa ma miska ti me kwa na mebla yele ne ka se da bi me na ma ade enchen na me se da bi omma me tu sidi fan fro ka anko koye case ma me che no se bo wa bom na nya bo keto ye mo operation mi nu anu abom me sa ablo no ti me bla yele na first ka na nya dai ama me na e mo ne me anti na me ka se nti wo me o tena ma be ma akumi ato atwene ti me ka sa na aye me bla ne ya anu odi ma chi ma me be afie to be afie no no be gusa be ma ne se e de na me ye ya watimi abom me ma me chi apa apai be ma na nya ase bia na dane ntokwa wo dem ho ti dane ntokwa wo dem na be ma ne pie ti asema me be ma na me ne tene ka kire me nwa be ma ne se an enti na wo yele ne se wo yele ne se oba untimi nyeje oba no amo no na jeje nti o ka asa ne kire mebla ne ya na mebla no ko de yele no ko busa ne sa adenti na o ka asa kire na konta so untimi nyeje ne ba wono no ba wo dasa untimi nyeje ne ba enti mama kuma ne ba o be ka kire se no ne kura no wadi sa ankomo no kura na e de be enti na mebla ne ba ye no bo na mane anaja omo de ntokwa sa na to twa ya no na me be ma ne tu kwota na adwuma mu se mama mebla ba ho so mebo ne dia o me efie ho biem ta fe dem de tumpanfo anim sa na omko pa be ma na chew efrefre be ma na nta fe na ato se be ma ne se anso na be efie nte se menwa be ma na ba na adwuma mu ho e be pa na chew ansa na waba me so na ha me na se nkora no bisebisa papa
am ko so gumi nwa be ma no so na agya ye pay ye sofo na okopa na chaw an wo be afi to be afi na me nwa ne ya tap to samlo ne men kasa biem be ma ne me nwa no na ase wo ne me nya free biem ese so waye ma be ma na ye ma den ma bobo na mane ya na me ma ba be ka kire no ina ja omo ye nze se be ma ne me nwa ne nkasa ono ne nkasa me ba fo nyina so ono omo nka ono samo nkasa no aye ho ade pa cho da bi no ono abusuafo nyina nkasa na ni asem to wa wan na okobo na mane okay ma mimra ye beba ho ne abehwedi nti a wakofa obi de hye ne tinye ne ho ade nanso woni abusua ni nyina ti ado anwoma so be me na mamu ahwe me je osu ama me na pomu Nyankopon de ache me na ho ayefe ma ai ho ayefe me da se ena no ena madam fu bi ma me bia me fansa me ma me bia ja sa wo se ne de hye bia nya osa okay wo kana me se wona ya muto nuro no kure na me se ne yi akwantu heba you know heba Mr. no yes ni nimdie tumi osa pa no kure me ba me bisa Ishmael o hwehwe mu na chese ba ko pe e wo ho ene wo ho na me je ko ma no okay enu mi duru no wa me topa no was ma ko na me si ye was osa dro ni pa ye ya fa odo o wa the junction oh fine the junction one odo to ne pa odo ye chiawo was ye nti wonu ne sister no ba ko wie ye no yes oso wo hwe number na eguso no ene wo frɛ me ene wo kire ne ba bia ye ton bi obenya bia enu an wo bom ye Yamishira obi dance ye ene maka ho asem me wi na maja we so di ama na wasan de ado ye bio na be bia tumi aye kama yes yo ma me da se da bia me ka se akwantu heba mixture ya di no bebre ana akwantu heba se no bebre na badwa so na akwantu heba mixture ya duo no mu hena no da bia me ka se duo no mu hena na akwantu heba mixture no osade no ndi obi bia yare osa tete wo ha wa adwen ama wada osa patient no me kanfo ya dura kwantuo heba mr edi amaw da bia me kase ne me kan yare bia wasen ka osa no ho ana akwantuo heba mr no adon me ya bebre wa a short but ye make sure say Nyankopon ya no Monday no ba bia a short bia no ye di bia kogo bia ye kama na da bia me kase yare osa statia wanye very careful unhu say ye osa beginning no start free wominim utrotu yibo say onum nsuo kura na hodwa ho ye wo ya wa wotinga nsuo no atwiw utimi hu onipadua no mu yes ndi hu sa na say osa no na start no beginning sa na start free na aba obo obusei ene friend gastric ulcer no odo nsa si oboku atinka se obo ye wo ya onofo ase wonfe na wonfe ba bia na ye wo ya wa tinka se no nema enkoye e ba se bebo afa nipadua mu nyina am wa ye week obe ye mre ndi edu ba adwuma ku se wotumi yakura wontumi nye na adidie no so enhyeda enkoye enuru ba bi wotie aduane pampan otinka se ebon ade ekwa ehwema wonko efa ohwema ebon no say yes yare osa no start last stage na say aduru yefurunum nti obi wa say oh dog me hu na no na me say me yefun ye me yakwa say osa start ya che but the science na ebo nipadua wonimu nti wo ba me say bia nipadua no ana yefurun kwa ye oya na say onya osa dabi enu mmomu de last stage ya say na de osa no abatena se sa ye me bo so stage 3 stages nyina no akwantu heba mixture no onoma etumi no na ni gisem ye wom se ye ntua bibie da bia me ka se wuni adura na waka wano atum asan se bi o se o janka di mani abrobe manwe na moroma da bia no bia enka hwe obi o kasa achi obi aduane firi oni aduro ye ndi ye hye nkura se di anka no di makono na mmomra de ye aduro no se make sure se anopa no what break fasting because breakfast ya kan say why fasting we break fast ndi bo modern say obepa aduane a mu odu heavy food unya mo eye abeti le kwanka solid ene kwa mepeche aduane nyina ana banku fufuo emutuo aduane ubenya mu odu bia odi wie ya no ma kwantu heba mixture ya ri otina so cha because didi ya no wa fi aduane na ba bonten untumi aduane ntumi ntena ya funu mu we make sure so badi bia ben kontomo mienu udi na kwantu heba mixture nchen eye say eba na wa no maduro no fie no ntumi mabio na say wade wo hono no wonu maduro no kono be ma moja sem no aye kama wa bo say woda udidi a obi to ko say dog mi didi dodo e ba sa ti dosage ni so se ni yesi no maduro ti no dodo no so e ma me wo ti so ma me a
bibia be accurate kama yen hwe doctor number ye didi djuma e wo ya hwe no number no is 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 as I show TV anima and one go no na wa fa number na wa fa ye how bia fa osa ya we no na wa ka kire yen na ni gisem no se wonu makwantu he ba me se gu ye mu a bo se at once wa na nipadua no okala kura to Mrs. Now the bibia ye fresh kama say akura age no wa bo say no bibia de na kwa mu na meka odidi a o tinka say aduane ye de enye de kura wo katere maso no aduane ye wo de kama utumi da chese ni o say utumi ye bia utumi eye ye hwe o say tani padua mu cha na akoye kwankura na akodare cancer na oba ya hwe ye wa ye wa fidie huntahu bi wo ho a eno ye ntanka mu ase because ka che obi say o cancer pe wakuna wie because dinu ye din ehu pa but ye nka say wodi bo twi ka say me fan kokram ya renti mpa fu be say kokram fe say be to hwene so a so fe say odi asa but yes be fam so ndi hu say de ma wo ye mu nhihyew oba akwantu fo wa if you to na bonte akwantu e ba me say num kwa animu pa beginning no asa bo say bi ko kokram ya bo say wadi di kan but adonu gu ye mu abo say na ye mu ye oya but koso anom e moro 1 week bo say nyina e be free ho e de amount na wonu akwantu e ba me say na problem bi wo ye funu mu a wo say dano adonu gu ye mu abeko toilet ba ku mienu bi na wa bo say toilet na abeko no enye normal wa bo say no ne ma nkoye e wo ho but e free wono wo hu bibia bio na adonu ye bonuses apart from say osa no ye bonuses bebre ka adonu ho a ene ye de cha am for free wo ye oba o menses no ntumi maye se wo gidi se nya infection ye gonorrhea na syphilis na se white na tete wo dia kope akwantu yo heba mixture onum ye na bibia be kama dia ma menses be start aba bi kwa na 2-3 days na aba emfa woni months ya adi ebeba wakoye family planning menses no ma okwaze okọ ebeba ekaye funu mo benya fibroid because yankopo anya ne sa kopa akwantu yo heba mixture no maduro no bibia be fine aduro ya wo ho asem san ye wodin a ana wo ya ntekisi na say kopa akwantu heba mixture obanu ma wie no na wafa ye funu ndi da bia me kase aduro wei no wa kire obi kan o say do wadu no adukoro na ema moja stop no asa ema moja esamba bio yankasa kwa ya nti ase ndi wonu makwantu heba mixture boa ya refer typhoid enye ya we bia wo to akwantu heba mixture wonu ma sa osa no na ye you typhoid no so afiri ho ndi make sure say want to me kura no nka wetuma no 2-3 months okay and say wetumi agya aduro no na nsiesie ni padua no ma ya we wo mu bia be ye pie e de amount say bi kwa make say we fred den ana wa na sia tatai to akwantu heba mixture wonu ma edi 1 week na we yefun no entwetwe ye de na wa asiesie wonsamanse enye wo ye den obekọ because na ne ma say we yefun mu nya say 2-3 days mo say yefun na wa na sia tatai no ni nyina betwe ama ma me bi frame no say obuzi yakrom wanchi bie was it dog me ma me na sia tatai na fuso den ye ya hospital ya tiri anu no na say ya pa ba ni say ya hwese ma me be pa bi afa na ya pe na krabe kama na obi je onkoto akwantu yo heba mixture wasi na ma me no maduo no da no okoto etimprenu bi na in fact na nya asem ketwa enu achi no ma me na na twetwe na yafu na apagya na nyina atwetwe ama ahoto aba wo ya refer hepatitis ya meso brebuom yare na bia meka ye virus oto akwantu heba mixture no bosome ensia na no de freme ye woni obi wo mo waje adwane bia ye protein bia but wo ka obi nim se bia osa na wutua ho ne ma no wo frame numbers na egu tv na nimu na ye be kire wo se jawe adwane bia protein bia say mo wuja di bosome ensia but bi what man bi ko bosome ensia na yare na free moja no e be depend bia na yare na ya acute and chronic acute bia ba encherry but chronic bia na ache so many years ndi won to me mfa bi ko bosome ensia say yare no but nka check viral road no ana koye profile na say yare betumi ekun ana entumi nkun wo yesa eboa opaye ma yanso ye hu ne ye ya fa ho anti akwantu heba mixture na de da bia me kase wo diabetes ya wonuma ma sugar no bafom bebi kwa yo so otimi tu asema no wo pressure abema na bafom ene de support no but wo ba ya clinic wa your pressure dura nkasa wo ho
bra na yɛnhwɛ yo afidie o yɛmfa nhwɛ afidie no mu na yɛnhwɛ yare a ɛwɔ nipadua na yɛntumi mmoa wo liver problem a da bia meka sɛ akwantu heba me sentimi amoa wan sɛ liver na minimum do betumi aboa wo kidney problem no akwantu heba me sɛ ya ebe solve e de amount adu no ɛyɛ yɛfurumu adwuma yɛfurumu adwuma nkasa nti wo haw bia o yɛfurumu a mɛsɛ kɔpɛ akwantuo heba mixture yɛmfa number no nto dwa bia number no ɛyɛ 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no yen no so ya to apete organ ha ba bibia beko bia no ho koye maame abesam okowa ewo ho benya bia to owa seba ewo takwa de mensa akra o kan shi daglin okọ kings work heba benya na boache heba ewo tema ekus pharmacy ewo ashaman obenya bia to akwantuo heba kan ewo kwahyeman odi wani che so otuo mu kwan no ye ne Presbyterian Church ena ye opposite oba ho abenya bia to kumasi aso bia beko bia bo wura store bia mu obenya bia to Ghana hade bia beko bia no obenya akwantuo heba mixture ato ama bibia ye kama edi ama ye besen ahia se nde nyame nhira pa doctor nyame nhira afei ye ne ye nua ban to ayen komo twetwe no eso enti no wo kunu Ransford ene wo nua ban ma ne nyasem entokwa ema ne de bufuo tu mu kopa ne chew edi na si ye me kopa na chew me kopa me bra no ya kopa na chew wa adwumem ema ne te ase enso store na hyebe manim ana me bra no so me ho asem hye ni mu sese se be ma agbo me kwan ma be ka kire na me ma sa aba no se as wo ogu ma ware ama na sa akopa be ma na chew nti akwa asem nya bibi na se bia me frɛ be me nua na wo mame on me bra panyini so ya aka do ke do di ma chini so nya papa bia na minister panyini so no mi wasa ase onena nya wantwi bi onena nya wantwi bi awo enta akwasa ma me nua mu nyina na aso no omo enye free papa timi ase wo yamade a mintimi enka nkyere wo mo akwasa me ka kyere omo koya na ase kakra na masa ye de asa ka kyere ne se omo sampa na kye no be ma ne nye de wo yi na ne buafu no afiri fi esa na nkra no so ha me sam papa ntia na masa nu me ho se sei ti aso ti die na asie because oban wukura akoda wanya sen oban wanya sen 1 week obanya 1 week akoda wawo no 1 week ye operation anasa wo normal operation ye operation adenti na wakura akoda na wotwe oba ya operation e dia ba ha edenti ya me time o so me ba be wo no fan say 8 months to 9 months be ma de ma fa titi mu a nti akra no kra me time na nso na doctor yi akra na ma me me time na nso na doctor yi akra na ma me nti akwasa mbe fie so ha mu sa ase time na nso ne sen anya so me sen fan say 8 months 2 weeks say omu enu ni operation ti adan na wo se etire bia wo dan wo bra ne ade adan be ma no onhwe wo eya ada bia wo dan wo busuafo e be ma no hwe me na akwasa bia bibi na se bia be ma ni bia me bo me bra na mane a bia se bia misire be ma ni ska bi na ma misira be ma ni ska bi na se bi oni bia metimi bisa me bra fo no mama me bi enfri sa asem na enfri sa ada na wantwi ba ye no akwa se be ma mi nua no misira ma de a omu mfi mi bi omu mfi enti se di enti kra na wo ba ha wo de Ransford ba e di entam kwaje low de koto fridge ese me de be tona de nem de aboa fi na nka ono so de ni pain na adwuma ayi atwia ebi wo ho a ewo ma wonya na me de misumi adwuma me ya na misumi de bi atwia enkola di diem ya di diem a ewo fi nyina asam na ne ade me anam toto me anam ye bibia enso so be ma no atam fridge ne se be ma na atam fridge ne nra se wo kwa akoton fridge no e da ba betwia dan ka
ya dan tama so nto de ba be twa dan ka ano eno tam fridge no na me kwaka ase ma ne mfa fridge ne nya den empie se no me kwa ba fie umfi me mitifie de bia nkura wo sora no adwa nkura no na akwa adwuma na nkura yi da me e wo fie ma akwa de me se na me ana me sofa wo fie ho e de hwe nkura na do wo adwuma mu na nkura ne yenti me next month me no obi akasa se oba be hwe adwuma na se ene adwane kakra kro be ya ma me ne nkura na ye den edi also anti ase me wo de dan ka na me fridge ni si wa me de be ye adwuma na me diska ma me se me fanye adwuma next kana hye ne kasa ye hu so diska na ma me se me fanye adwuma chop money ma hwe ma bibia begu me so anti ending of month next kana say day asa afri me nsem ne kasa ye hu so ba ne ba panyini bi wo mu kro mu o wie ss tanka akra ne be to aso na kasa akra ne be to aso okumase ta akra ne ba ye no school no konya na ye na o kasa akra ne san kwatwini sa akra ne so ba be ka me ma no mintimi kasa nkura akra no so minim do be hwe obi da ache mintimi kasa me ma ni didi na akra ne de ent na akra ne ba ye ni school kom ne bibia mu ma book ma printing fini nyina me ana me den me twia me ni nyina ha me nsa akra no oboa me bibia mu ade ye bia akra no ye ma me ha me enti sa okonya because o discount me na ahia so this can mam de ye adwuma na wo so na you chop money to asa me ne nkura ni dia na se scan hye dia wo bibia se obisa me unfa ma me chop money ma me hwe no so so na akọ adwuma enti scan am de ye bibia meto pampers meto we me ye sen scan am te bedu man na scan na dey ahye so ya so la o se me o ma me ska ye adwuma na scan ahye ase kire no enti se woni runs for the jai ana woni ndasote se wo ho nanso won kasa me ho onya hwe osola no ne ho kwa adwuma wa hankla me osola no ko ya yem operation eno echi kwa adwuma wa ma eno no ba ya me ne akora de da ho wantimi am bisa se edidi anase ho te sei ano opie ko sha bontin musa na adwobre ano ba ye no ne me de ntokwa saa tire mu ya ne se apepa fridge ni mu se wo kwa akoto no afa fridge ne se wo kwa o de fridge ne kwa akoto ne to ne fridge enso fridge ne ya ka bo se ne kwaje de to fridge ne mimi chia bi ana aso ye de etwia bi ana aso usu chia bi tiska fridge ne sika ne kwa de yo no nko adia okay nti se ye won pese obefa fridge no pacho da bi nti onfa fridge ne ma na fa ye wadwuma next month mo obi aba ba na bia ye madwuma ahwe nkura no mate ye fra be ma no etiefo ye fra be ma no so be ma no ensem wo kan ye kwa eye bebre na said the assembly city enti ye ntumi nwie ne na emom ni ye besre runs for senya me ya adom adwoada wamra na ye ne no ene oba yi na internase ye hunu problem kwa wo oba be waye operation e be fa akoda gwanya 1 week na watwe abonensa no aba hase na chese ensem wo ho yesre no omra nyame ya adom adwoada wamra ne ye hu no kra e wasama ye nua bai ene ye kan mo na na kwa nkrofo bisa wamse ma ye nti Anita case no ye nti hu bibia ye ka chire ye tiefo ne ahwefo se Anita ho na said ne situation ni sitie no doctor say say ye hwe na ye miemia na ye hwe ne pressure no na ye si moja kra woni bi say ya mfa na anko ho ntem a me ma ne moja duro ne ho nko ne ba anka enye papa enti ye gusu a ye hwe no a doctors hwe miemia said ye be ya ye betwa ana se ye ntwa efise omo ye ne saa anhwe a ne yante asem de nti ye gusu a ye miemia no a ye hwehwehwe nti si ye betwa ye bema ye tiefu ahu ye ntwa so a ye bema ye tiefu ahu da be no obesan yakọ hospital bi na mako juwada nyame ya adoma obesa akọ hospital na enu akra okoye nti nyame ya adoma juwada doctor besa ye bema na sa akọ hu doctor na de wo ho bia no ye sa de ama ye tiefu nti ye si doctor si ediska adana kra no any tabet na se okan o si ediska ade we ediska nti ye gusu a
ye hwe no. Okay, Cecilia accountant the envelope ma Ishmael son famra. Nipa no de by a friend of Beatrice Frempong. Beatrice Frempong or Wabrichime Munemu no or Manchester baby or but we should code na not just over US Anna or the way by ya accountant. Okay. Ama yes account. Okay. Namin Shano. Ma Beatrice Nami Onsha Papa. And I'm saying run and pay and rap. Yeah, brother being so by ya. Ono the average they can what they buy you. And I just see a processor. It's a pound show. The dollars. You don't know how they buy it. Monday. And Nita Bessie Aqua, no doctor be and a doctor Ebema Yahunu Fana Weno. Say, you buy any day and I say, you day. Name no, Mia Casamema, me yet tone. Yet then Pacho Mobatana. Yet papa come na asembintia enti ebia we obi a 2-story building na please pa baby DSP kwesi buache this you paraku estate this you kofi buache area wa as say e wo baby kama I want to say a nice residential area and you try when you have some security wise they be intact so here mon frère 055 da from boko Meso Maya 055 5668143 wo abrechire ebia wo pebi ato waba wo pebi ato wo de anya fe na cement boy ya ross no wo niema wo de asa wa ye wo de na wusi mana me come site no ko be we na fuel wa hye no na wo tete mesin for ebe how we be turn fresh we are that is kakari on wa ye na ko 055 5668143 055 T wo frana ye no wo akadan ho asem Pastor Julius ma ehwe mami abetra mana birthday so ho ye nua ba Teresa Boatin and birthday yeah big fan wow Teresa Boatin Baluchi fan gold fantastic oh yeah fan Teresa Boatin Yamin Shra papa support and nyasam ke fama Yamin Shra pa na birthday e wade e ma na woda pa oma enenyin Shra dam fama no in fact dey bia dem ta ka chen go say obekai bibi say we do birthday 2022 no and we did this hard deal we e ma wo abrabom te we dey shira no sa kwa no so pa ma na ya nua be ma ye sofo promise of free ono so ne ba ne first born friend prince so a birthday I shira prince papa enya sam get so promise ba no so for when you know fa yeah no na fa what and general manager Matthias osi ono na ball kwan to ho ma wo mo so be now when you are him wow na no kwatima the first na na onkwaso say wow yeah man I would na onkwaso pia mo fo nto so na pia o na hima pia o na hima happy birthday Oshra Nyami shira se wo bi e kwan tu mu na ye general manager su tu mi ba ye ke be ye general manager come say ya ko kam general manager say ye crash ye crash na ye set na de modern sama ka se aba
Pastor Julius. Ma. You bay. Or Jennifer French. Oh, Jennifer. Oh, Jennifer. Hello. Mama nsema ho. Yam fam mama. Ya to mama na ewo Yam fam mama. O to box a ba jina me do sama to mama. En to mama to. Brazil ma to. Do sama Ya de ya beje. Na na kwa. Wo ka ya bo besi ne. Ntu a wanga na. Ya to feja mo je won. Ya de ba mama. Ya beje. Ma. Ghana for ma. Ya ni abro. Na also for be can say me say no matter how proud a man is, when a woman respect the man will bury the pride. So you bema now man the due respecter and found no say the bema na homa so na dwe ubuo ne bema na kofom kra he will bury the pride. But look as if say you to turn na man ase na baba ko ka bankuma ma odi ma me se abante ka so ka bankuma ni aba se nka man kenya ko ba se ma obua e pese to so ma e ba be kan ye wo ye ma ya ba to so dia ne bankun ha but dem pese me trim ma fo ne se ma se wunya barima ni bia ya so ni mu ye wate na nya memri na ma o mu ye papa o anya o mu na papa nti se wunya de o bona homoden a o e de no ni sika but ma obi o bona homoden se obenya aduane de si table so de bia da ma ntoto na se na mu se wo ye na se bebo wo wa ware nso ayede nya me nhira ma yo ya das na nya me nso nhira ma mo bro nya me nhira ma na ba se me ne so fo sa me nya me nhira ya bre aha yenye katabuso yen kata nioma mbobo so saa yen fa nioma mfrafra basa saa enti obi de na asem ba eya ye to ye boase ni ahenye ni adosoro dosom ni atokotokom ni ehunu de wo munyina enti ye nua ba ma no ensem de o bebre ka kire yen na ye mai enti yesra no ombra adwua da omra na de wo ho no ne de ato de da because oba no wa foforo 1 week enema bi ha no enti yesere no omra na ye nhunu kwan ye de befa so na asumdua ye de abefi evangelist mama reserve mtwembe ma okay na me ya aduma adwua do ba okay yo mama reserve mtwembe mama fa reserve time no mai enya na Dr. Mafo bifanya aduma Dr. Mafo Fertility About Center Dr. Sebomodiana bra awona wo pen wan yete ediama wo bomodiana bra awafo a munya bei bomodiana bra na yire na wan biem mama obi an nkomo awofom na mama obi nso awawo na akra na nya mfie mienu ko mfie bedu na akra ne nante ye Dr. Mafo frefreo enu nti bomodiana ebra Dr. Mafo ewo atonso esreso ate ebisa abase wo by Presby School no bomodiana efre 0244 411099 0244 411099 Dr. Mafo ebejo so na Richmond Herbal Center enei Richmond Herbal Center yen ene ye de akuafo nku ene ye akuafo seminar no ede aba seminar we de fibroid ene hawo wo de dware na wo de fa wa furu so na wo don safa ehuro ni so na ye pukubuku fibroid ebedwane sanso ena ehonam ni ensansa wo dware wi na honam nyina eye wo hene bema onpaso gro no awosisimu aye mre wo de eye akuafo seminar fa
adware akuafo nku no eno nso nie wo honam ye oya osisi opasa already atoso na ye motomoto kama wuti na pa wo awotutuo wo nso fa akuafo nku sra yade we nyina beko mo ye adwumaden akuafo contractors carpenters drivers mo board corporate workers mo fa akuafo semre nware na mo fa akuafo nku ensra Angel FM marketing department obenye bi etu Samdora Enko Herbal Center Sam Enko Herbal Center Blessed Eba wo mu nyina ewo keo Jeff Eba wo mankese Paulina Esa Pomfiko Eba wo mo ewo konongo bomodia na efre Richmond Herbal Center ewo 0249 18 68 45 0249 68 45 ene na me ma floral disposable handkerchief misro bomodia na fa floral disposable handkerchief no edi wachi esha wo wa egum uhu no wabobo no wato agu wo mrensi gum snizi no wabobo no wato agu anampo wo hem wabobo wato agu na wo de handkerchief ntoma de yi bi ne kura wo mrensi gum a ewo ho wo ye we gu ayesa ene yade abo enye ni corona ba ye eno tina na yese wo bo wakra fa de katawa no nti wo ye ne sa as a lady as a gentleman neja wato atwene esha o personem ubotom na wallet nem ebekom eye kama ehye mu bebre woto a wo moka enti eye floral disposable handkerchief wo wia na toilet roll wo ho facial tissue wo ho multi-purpose towel na ne neck pins eye kama enu to use to be office na afa wo fie school for no Fred distributor was 0243 0243 033 033 033 0243 033 na yenua ba Anita na ekuyeka wasi yakwa doctors for no say atusika na yeguso enti Anita de no breast cancer wo awomfa wo de ma ye no bomode ana fabra na yesi onipa nua ene onipa hia mo papa mema ni nwansa ansana wahu ne mobo mema ni nwansa ansana wahu ne mobo wo ma ni nwansa ansana wahu ne mobo wasi de ohunu mobroni mobo no the fem erate enti numbers no 0599 814 926 enti modie 0245301462 0245 me pacho me first number no my mistake there be I the number ne mamo mesremo my mistake enye 0 enye de eguso no enye de eguso no munyi na ntem mamo enye de eguso no me pacho numbers no problem be wo first number ne ho 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 mistake ewa numbers nimo enunti monhwena monkorete emfa emaye omudi gusua na se yambo so ebia cho top chocolate spread mama top chocolate de bia meka onya o breakfast bi pan no wanum ye o de se media pie nyina wonya obetimi dia fefa ho na afei wadi choco bia de pa chocolate spread eno anse o de fefa fa pan no nim na eja o de abowa no so twede sa pepe enunti top chocolate 3-in-1 chocolate drink enso no eno de cocoa milk sugar bibia wom de wo hia ene ensuo hia fra 0243 033 033 0243 033 033 mama menya correction we me pacho yenua ba Anita de say bia o sende ne din ne nya Mary Akosua de jai because mistake by first number ne de go so no mistake by enti say wo sende na nya Mary Akosua de ne ye din fofra me pacho jai enti say wo bi baji scan no e de afei na numbers no omode ato so ye 0599 814-926 0599-814-926 and 0245-301462 nimienu ina edino eye ba konhye so sa emaye ma mema menua be ma akwaba awon fedua Marco memo akwaba Major Marco okay yakwa NSeba industry Heba industry Akoma FM na NSeba industry so ya da bia me kan ho asem se se e batan si anke hia kasa tenten danside esan se obi bia wotie kasa no di akire ekope ebitobia
kɔ so atena honam n'ani na mmom ernest ɛbɛpam no afiri honam no ani ama wonya ɔfa ahodie. Ernest ointment ɛyɛ nku bi a ɛyɛ hwam yɛde habama ɛna ayɛ na sɛnea ɛteɛ no sɛ wonya Ernest ointment na sɛ wode sra sɛ yɛ pimples sɛ yɛ korɔ sɛ yɛ nsanini dwiriba korɔ de sɛ mampele nkrosa ayaw ba wase kana metie saa adeɛ wei ɛyɛ adeɛ gu nipa no ase titi nipa paa nanso Ernest ointment ɛbra wo nsa bɛka sɛ kim no na ne da so ɛwɔ hɔ ma sɛ adeɛ wei ɛntra nipadua no ɛhunam no ani biem na mmom ɛbɛkɔ ama onyafo ahodie yɛasɔ ahwɛ yɛhu sɛ ne yɛteɛ yɛagye atum nti na yɛdi ho adanseɛ na ɛyɛ nku a ɛmaa mode sra mo tirimu a ɛboa mo tiri nwini papapapa bi wɔ hɔ no ma ɔnunu ntirim sɛ yɛ a onwie na enwi a ate afiri ne tiri no so nya asɛm ketewa adane ɔsɛ me tiri nwini na ɛtete ebubu so nya Ernest ointment na de sra o tiri nwini mu a ɛmatiri nwini egyina na tiri nwini na egyina wie no ɛsan yɛ fɛ na ɛsan fu yie nso so na ɛsan so boa ɛma ɛhoa na ɛba mo tiri ase a enti na manado nse bo tiri papa na ade afi wuro tiri ase no eyi hoa ne nyina afiri hɔ no mo yɛ de tiri nwini de to nkyɛn a ɛma ɛsan siesie mo ɛma ho ne de atimi wie pɛyɛ me se Ernest ointment odi ye wunku a ɛma honam na ni toso kama kokɔ a otim se kokɔ na yi ne ho kokɔ mrongo tuntum so otim se ni tija se yiro tuntum se wiero no Ernest ointment na no achi obaasa de siesie ne ho ɛwɔ ne ba bi a ɛboa ɛmɛ hɔ wotimi egina yie papa me se efie no wɔ hɔ no mo na woni mu ni na da bia hɔ asecha hɔ poto breni ade a hɔ ba fie a akunyampo de ma na ɔmpɛ no atena so esan se fie hɔ nya akɔnɔ na mo nso woyɛ hɔ yie a ɔwɔ ba ne brɔhyɛ so ɔbɛso mpo so a anaso ɔba bɛdie no ɛso a wɔntimi mfiri hɔ nkɔ esan se fie hɔ anika efie hɔ anigye efie hɔ de wosiesie o fie hɔ yie a wogye hɔ enti ɔba fa Ernest ointment siesie wo ho ma fie hɔ nya nika na bɛma ba wate aka so me sinkofo bi de giade na wonya huye nti ɛna ya mo akachiri nanso ɛse akyea ne mu yɛ ɔtemi nka nei hyase so de Ernest ointment ɔba wodi besiesie wo ho na behu sɛ aduro bi ɛwɔ baabi unim sɛ yɛse ade pa na ton ho na ade em nwanwa ne sɛ Ernest ointment so sɛ ne ɛho adanse die si tie nyina akyi mako usi kromu a sika ketua bi na ɔde to sika ketua bi ɛna ɔde to Ernest ointment enura wadwa so nyina no ni adura ɛfo pa nanso wotɔ a unya so mfa so pii sɛ wobɔdin sɛ wode Ernest ointment ɛko atia honamani yade a enku no baako toa baako no ensa na yade na wode kosa no ne kɔ no nya fa hodie ɛyɛ Ernest ointment ma Akoma me phone number si meti4 Dr. Ernest Oduro numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 199 15 0245 07 99 15 yɛka ho yɛ 0276 53 77 01 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afemi beka awake natural capsule ho asama kyerɛw we eya honam no emu inside no mbogya ne mu adwuma esiesie nipadua no nansana no ebia na wotika mu ankyɛ obesi wobisa sɛ hin na adre menya bia to mefa kyɛw mu amuwo enkran no wodo no bɛkyerɛ Okanshi drug lane wodo Okanshi drug lane a wose ope eye Kingswalk Herbal uduru hɔ no maduro no benya bi eye Ernest ointment ɛna afi awake natural capsules uduru Okanshi drug lane a Kingswalk Herbal bisa ubenya bi ato Repash Ventures ubenya bi hɔ no mo Tinated Herbal ebi wɔ hɔ Base Life Pharmacy ubenya bi Nisi Pharmacy ebi wɔ hɔ na afi Rejoice wenum eye enkran Okanshi drug lane afi ekokofodua puyama ntem kropon mu a ahoso ko Gapsin Pharmacy ubenya bi hɔ no mo afe Delight Pharmacy ebi ho Drug Right Pharmacy Bino Pharmacy
sa emia yi enso ye mia ewa ko epuema ntem kropon kofo duam a wokɔ so asenre mienu Ernest ointment na fe awake natural capsule benya bi atɔ hɔ no mo wodo ne kyerɛ nkɔkwa Owuskobi pharmacy Hillside pharmacy na fe BB pharmacy sa miensa enso wɔ nkɔkwa benya adre bi hɔ na fe kasoa Tribe of Judah hɔ de eba akɔpɛ Tribe of Judah nkoa na okwa ene edro na abusu dodo bi apebia no se wutu akoton se wutɔ na ade akɔkyeche na se wopɛ ba akɔpɛ na wakɔ yusu wade okwa onsa beka wo honom afi ye bakuma se a dani heba ebenya bi Misty heba bi wo ho Colonel heba bi wo ho Habme pharmacy na afi Chris K heba ye wo esreso na afi mo a muta akɔke oni adade so no wodi ababia ye to aduro bia na babia to aduro bia no wodi okwa wo se wo pɛ Ernest ointment and afi awake natural capsule so wo pharmacy shop drugstore bi ana sempo utunton kun e wo pampa mu no wonya Ernest ointment na de ka ho a me se sane wudwa besi esanse eduru a kofo bisa ne to no dodo na woton so omfa so eye bebrebe Ernest ointment neti awake no ayatopa ye enti wodi nsuo na be mene keke akoto yem na to yem wi a esa ahode otwede mpo Nyankopɔn de awura habama mu na owura Ernest oduro enso ahu na odi akwakoye eduro de amaye na odi agu eye topa ye mu a aya abrofo kwan so obetima memene no so onya mene koto ni padua no mu ahode wo mu nya asam ketewa broni beka se eye immune booster kanya nkwamo no mankwamo nya ahoden na afa adwuma bia wo ye bia no ye ni yie enti kane adwuma na wo ya na toto papa so no wonya awake natural capsule ebebo am watimi aye no aye ni yie amaho ate kama pa na eno achi esa esiesie nipadua no wahode na agina ne naso awie na watimi awie paye no esa so aboawo ama yinam yare bia ye woni nipadua no asan so afiri ho no wokobo bra bi akonya wo ha bi wo nipadua mu aye nam yare a etete wo wontimi mo so nkyire obi na hye wo ho wonya awake natural capsule me se yare we ebekọ obra woni ni ho so na be hya se odi ho adanse na eno achi nsusu no esa so boa ema mo a mo hye mpaboa che mo nam atachem na kwa afuamu ana mutayi nsuomu adwuma wonya na de siesie wo honam wo de siesie eye onaho na Ernest ointment no make me jawo mutima san ko fa ba se wonya Ernest na de siesie wo naho a ebre bia wo naho fefefefe wo naho tron apapa ye ma wo naho eno achi apropo ntimi nyawo sempo aye wo mpo a wonya Ernest ointment a ebe ya propo na fi ho apapa ye ebe yi ni nyina ma na ntini na apapa no akeka atua na ho tron kama na bibia atimi aye fine me pacho awake natural capsule na masabe si wa me san ka chiro se esanse ni padua ni modwumenti ehun hia se so yare da ho ansa na kwakopa anom ebra ho odin otimi koba ehun hia awake sababu ona ma ahode na wie peye esanse mpanifo se okotire nyankwa eno butu aduosia sa ahode na wie peye o yare da ho no mu anse ne nchini nya adruma wona ho nto wo no na ka obo ne nya kaketo eno achi wadwuma mpo no agya to ama esanso asai enti bra hodin we hoibo ahode no ban esanse mpanifo se nwa ohun no so hwa onyini na odane tope enti unya awake natural capsule bebo ama ho na wie peye me se eye immune booster enti se bo ma nkoman nya hode dia ada na mpa kira kwan na wonnom na mu ahode ni ntimi wie peye mfa ma wo ukukura be kokuru upagya be pagya oba nom na bema nso nom na oba nom na bema nom ahode ni wie peye na ni gie so koso yie enti bo se mu ye no hia mpa mu a agro no so eba sa aware no da bia ye ni gie ene sere ye nko a to kama montam da eduro ni ye mienu mane nka otrim Ernest ointment eyenku honam na ni die no na afi awake natural capsule ayetopa ye honam na emu inside moja no so de no panim ye no akiri kwan na we ye honam na ni adwuma no na we nso ye honam ni mu adwuma ahode ni ahofe ofa na kwa umpe we na apade gi number na me nsoro so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Fre na Dr. Bejo so no atwe nyame ensha papa bila kantanka no wode yan ekwo Ernest Eba industry for akache yakwaje Ernest ointment ne awake natural capsules ne bomodia ema wonsa enkabisesi na yure Alaska Star Enterprise Alaska de mama de bia meka wallpaper papa de free US Canada Italy baby bia broche man so baby mama say we so dan for
on say na paint ni bi wo honom kwa de paint u dan na enso togu so ana ni nyina wo wo be say dan ni bi wo kwa na ase nso anonom no unya Alaska wallpaper ni bi mama ebe ma dem ho aye neat ankasa na afi obi era ofio a wan hwe kwa bedre say paint na so na ye wallpaper enti me so wa da shane so say Alaska Star Enterprise wo edum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza no enu nti bomodi an frɛ Alaska Star Enterprise sisia e was 055 411 4878 055 411 4878 Nene Alaska Star Enterprise eni nkomo Charismatic Ventures that is Zahara Mission in the G capsule saba mama eno so ba wo ho ana be ma na ho senso bi firi wase ba o de poa be ma bi wo ho no mama odjon so a na fa emu ye ne ya ana se wo so hye bossa shorts abon senso bi taritari mu a mama ni nyina onya Zahara G ni bia betimi anonom ama ho ato na Zahara man capsules nso eno so de se mama ye nya ka no se mema adru mama eno etimi ma wo ye be ma mu sipi esita afa be ma wa ye mre wo mpem no ma ni nyina ebetimi ama and Hindi herbal mixture no de mama typhoid diabetes ebia afa blood pressure no no ma no so be ma honam dua no asisi mo enti pomodia ema wonsa enka edro papa yi ebi na what your friend Charismatic Ventures I was 0246 34 83 34 0246 34 83 wo ko eye okanshi draggling pharmacy ne chemical shop bia mu a enye na e wo betumi ma wonsa akabi sesi akafefe talala okay kafefe capsules mama capsules na chese mema ne manyina eye emaye mama me se candidiasis say you dey pon syphilis gonorrhea waist pains ni nyina mama onom capsules ni bia ebetimi aboa wo afi mema ne ma no so bema sebi ne nkwamo awofom mama bema bi wo hono ma sisia na ne ho aba bema bi won so na ne bema na fon aye ketekete mama oba bi wo hono ma wonte de wo mpem se no ansa oda ho eno so unya bi no no ma ebeboa papa nti kodane ye ba kwale na capidance mother eboa se eno wusko bi so ewa enkoko bomodia na frɛ Harriet Sesia e was 0207 183 819 0207 183 819 Nema onsa enka ka fefe capsules no ebi nemom and health alert clinic mama health alert no so se wo honom na afi obehu asase mama onso obi ho a oda ontimi enda insomnia afi obi honom so se mani su breme obi o se mena ehyehyeme mena yetititi mama oko health alert a ombeboa diabetes any hypertension with stroke yade unfichi kromu enye ulcer prostrate nyina enemu sanya de syphilis gonorrhea nyina nompemu yade by white Mr. Health Alert Clinic ye tutu for ultrasound scan massage physio lab services nyina no wonum provide a shaman ye ni Queen's Hotel ene di hwe no ye be municipal assembly ni Medina Post Office no ye be First Atlantic Bank no ene Kaswa Crispo City Junction ye be Block Factory no frɛ 0242 51 88 93 0242 51 8893 Fly Away Travel Consult Fly Away de mama de bia meka opa kwantu etua emfa ka nkomo obi na ondi mama ko Fly Away omo wo 1 year contract da honom say adwuma da hodada Italy and afi Dubai ko mo no be yen hyehye kakra bi sika o mbejo ye kakra bi ko no mo no endi sanwoso na utimi tu kwan de hia ye birth certificate and afi wo passport sika ye bejo de kwan bi ye na down no kwasem we no libilibi no labalaba bomode a nebra Fly Away Travel Consult na eneye mu ani suade hunu emremu ema ye wo kuma se ainsan bonsuom e won ye wo Fly Away sisia e wo 0543 888 773 0543 888 773 afi mi ntwa me homra na afi me ye meto aso many Grace Gifts e won ye boawura Grace Gifts na yenkodi enkomo family obema memma ha ejoso jo nyame hunu ewie ye kwa Grace Gifts eho en ye kwa je ayaresa mu ayaresa eho ne yenso so yade so yetu yade ase no
Awie mo fa mi ntu en. Me a me ka say ye frɛ me Kojo. Na Glace Gifted Herbal Clinic and double B3 services ho no. Said ye wo kan ye no. Ye nso so yade so. Itu ase say home. Isanse wi ase aye wei. Dua enya wo ebe wo no. Itu ase ye ntwa so. Na nyame nkona menam me ne Dr. Gebra obofo prekompe eni obofo Gebra piem wo hade eni ye ende mo amuti Akoma na mo hwe Onia TV Onia TV fo kura de mu ne dada enti esanse ya wada bia ye teso no kwasem papa yi a waba hai ansa na obeso de obekro no no mato adi esanse Glace Gifted ti di ne no Glace Gifted adom achede enti ensto se yenso de nko no ne ya che ade ya wonnante kura ma asupiti ho me ya de bo me nka me wu ya na obi busa se ade na panyin toto te se wo nkwada adwuma no age ye pi ado we ya wo ye nka me mu we ene ma bai hwe me ma mo nko amon kasa ya de bo me nka me wu obi dum bie bi na de me kopie sa abre no wo atwuma kofodua anase bua kofodua ya di wu bese nsia se me ne nam ho nyina nam ye def adaf ti ase ewu so hu no e fa ne def adaf da sora mate na se na mami free nurse diem ya no aba nurumu otuo we nurse ni mapa krofe hina nurse ya wasua be fonsa no de ndi so ka ne me no bom so o sa yade a yade ne hwan na se betutu na me duru ho no me koto nchia esanse me tihoi me brofo dine de Thomas Kojo ka nanka me ni brofo dine nanso me ma se me chingie dodo ade ne gese me ni sem na sa no magimedi no mo Thomas ka ho ma wo da sora mete enti me hwa baba kuma so otefo na we na mo so obesam yade mani fira de se so obi ye bibi dura na obi ye dunsuni a wo ye abrewa oba abrewa na ne afie panyin nso a meti penso na baba wakuma we de bedo asam yade kopem se wote ahanhan bi a ode sa sroku wo hoi on fa fidie ene echeke oposa hanhan de to form sei utia so a ewo so se purukuso no ho ne ma metro so no yesa nkama mana nhweme enti me ne so yensem se mu obi twa mu ten ya to belete se abosome miensa pepepepe ya de mi wu ni nyina be firi me ho na me so me share ne bo se otumi yo e ma ne firi me so ampada me ni sika ni dwete ne mum me boda wura ma no akopem so no abeka se me nyaye akom ne nchiremu bosome ba ku ene na wotwemie no 1 month 2 week je wajo ya de ni nyina hrabasa enti me ne no to nchia no odi me besi ne oda ho to nchia ya de hwe no uba ho na se unyi nia utimi to nchia onye utakonye osempoa obehwew no hwew wia onso so esese odu bo he no so ene se madane pi ado we ya wodi a kire bie ene na wonso a e bia stroke e wo so ya de foforo bi wo so ene doctor nkwotinchie 1 month 2 week and 1 month 2 week and the doctor nkoto nchia ni yen say 1 month 2 week ni duru ho na yade na entu ankra bra Maa Akos betumi free makonya so dance ya fere me di Grace Gift wa dance ya me fere ni program baby me ni program kra doctor fabi transoma ya ni me no beda wofa ase asema woka ne no kwasem se won se ne utu awi ni hwe Ghana utu se yare atati papa sister first time I'm doing say about breast cancer was the year 2000. That was my first time. Breast cancer? Yes, because na me nim bibisa. It was not news in Ghana. Debbie. And na BM so no. Say bema benyini nobody 45 years going. Ni ebeka so or risk of getting prostate enlargement or prostate cancer. Na eni ho. Of late eni enya sadi we. This should show you say na Africa and na Ghana. Saya de no enye cultural disease ye fa ya de bi tsa kuma yare hypertension ye fa ya de bi tsa sikire yade I friend diabetes nobody knew say a sikire mpo betuma baden moja emu nobody was aware
stroke sɛ obi bɛbubu na ɛni hɔ saa ansa na wobɛnya saa yadeɛ wei no na nipa na travel to western countries akɔ live western lifestyle na kwan mu fa so didi kan nnuane chemical foods chemical medicines na wasɛn ni nipa dua ansa na waba sɛ nipa bɛ trans Africa na the liver bɛ sɛyi it was not something common sɛ kidney ebe faili it wasn't something common the question is how were we living by then yes kwan bɛ so ɛna na yɛ nam den time no nti a na yɛ ni saa yadeɛ no ɛti ade nti ni nke yɛn nsan twa yɛ ni ɛnsan ko live that your friend say lifestyle no ɛma yɛ ho ntɔ sister mi ka eyi kakra bi akyerɛ formally Ghana yɛ hyɛ mmerɛ bi na bebree nim sɛ yɛ abosom nya abosom deɛ ntɔm de bosom bata ahoro yɛ Ghana ni aso ɔden etu ka no anya bosom no nku no ɛndi ɔbɛyɛ ne sisi a ɔbɛyɛ ɛmmerɛ mo hyɛ ne sɛ ɛbɔ anadwo 6 o'clock anwummerɛ 6 o'clock a major food items yɛ ntɔn na yɛ nim sɛ ɛyɛ o but today under health yɛ fɛ sɛ nutritional directions and as directives no yɛtuma hunu sɛ edura anadwo ayɛ nidi because edura anadwo anwummerɛ na sɛ wota fufuo na sɛ wodi aduane no wokɔ da anyam ɛna ɛbɔ 6 o'clock owiala fɔle body temperature kɔ low digestive system is slow ɛnyam aduane yɛ heavy wobɛsɔre no wa check o adenti aduane na anyam ɛna yi poison bi a friend uric acid saa uric acid no majority of the medical report concerning diseases a yɛnya nyinaa no medical report no uric acid yɛ number 1 okay obu wa obɛtena sɛ na nsa sa taatai ogyina hɔ kakra na nsa taatai dia de na esi wei ni nyinaa yɛ kidney failure ne liver failure ho signs okay but wonim sɛ apart from sɛ saa yadeɛ no bɔ yɛn no yɛn nsa hunu sɛ nnuro bɛn practical example yɛfa bibi te sɛ onion sɛ ɛwɔ yɛ kitchen sister onion betuma sa yadeɛ nkwa 530 diseases yɛyɛ line ebetuma treat 721 diseases yɛn toes ekita 600,000 phytochemicals imagine o but we still suffer these diseases just because yɛ ignore yɛn fa obi a ne nansi ataatai ɛne sɛ doctor aka sɛ ne kidney faili and ne liver faili just because of accumulation of uric acid in the bloodstream sɛ wofa gene no a gene no ɛyɛ diuretic wofa na sɛ wotwi na wode nsuo gu mu na wosɔne so de ankatwadeɛ gu mu na wonom ebia vortic to akɛseɛ no baako from morning to evening wonom to aso 2 days ade bɛkye no wobɔ sɛ nan na ataatai no na atwe ɛnyɛ magical that is the wonder workings of onion but yɛnim ɛyɛ diuretic ade baako so ni onion na make ne saa no ɛsa horo gin so to am because of ɛyɛ diuretic no bladder no urine bladder no ɛhoro complete ɛsa ɛhoro kidney no emu liver ɛhoro ɛna vital organs ɛhoro mu it is sɛ wo no mu a ade baako obehunu pa and as experience baako obenya and so be passing more urine okay because yes a bit retrieve any kind of dirty substances are ekwa ko pra nipa dua no eya sound so a introduce more oxygen into the bloodstream na moja na light ti say nsuo that's the best quality of blood moja bi emu apibia no likely say be add mass umuduro no be kosoro ana umuduro nso kosoro se ahode a unti no e de kura wona and they lead to stroke moja nso mu pia enye yize sa akoma no betima nya sa moja no apompe eti akoma na kasa nso be ren e be sofa afa nipa no trasia na onya anansi numbness I had a symptom of stroke yes e ade esi hwa yesa ka gene a se ye twa gene emutu na se utwa mutu no obo se 18 so ye den egu wani se 18 so gu wani a squeeze water bi wo wani so na de ahoro ani ni so because ye nam hono atmosphere no full of microorganisms and as germs and bacteria ani nyina ko ye ni wam but ye twa gene no ko ye ni sana squeeze nsuo bi ama nsuo no hohoro ani waro so se na be asa germs na ntimi mfra ye ni nso ma ne mpo gene ya ye twa na eko ye ni no na eko ya hwini mu so na ya hwini mu prunsuo dwuma be na edi dwuma ya di ni se ewura sinuses num na se bacteria na virus akoka sinuses num ana lungs num a eyi ni nyina yeden epie but yenim last year me de ka ho se obi wo breast cancer especially man no ko hospital ya detect so breast cancer utwa gene mu tu
na lamp no baabi ɛda no saa malignant cell no baabi ɛda no wode gye no n'anim na wokyima nkatwadeɛ de yɛ anim na wode to hɔ na bandage no fo ndeda for 2 good weeks every evening and likely say 2 months ebe dissolve no obo so prostate enlargement otwa mu mienu no de butu ne show anase ho no dia prostate ne de e wo no likely say bet my the shrink prostate enlargement but many people don't know na offer what the number no betu ja na bia so be ntremu because time no so obi pentremu a bet my the no afre enti wenti na e was wo ko Grace Gifts herbal clinic and laboratory services no so wo hwɛ sɛ de doctor si kyerɛkyerɛ nsɛm yi a na kyɛ sɛ yenimu de ye kasa yenim ne ye ka yenim adura ebe tu yade no ase ediama wo ye nkasa saa kwa na emom ne yenimu de wafa fa na ma tu kuma si haye wo hwim sukun kwantanan so ba de kase kwan no so wo hwim sukun Johnson e ho ani e wona nkran pumpuni mantem so e onu atwemota petroleum nu atwemota petroleum ye ne family love international sukun ne hwe ne mu Dr. Glaze ne no ma na me de ma we cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 die twato ye cello 242 0242 72 52 74 cello 242 0242 72 52 74 ana dokita yi o kasa aye ono so de ye cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 0246 518 cello tele 003 mo piafo okay nyame enshamo papa menim se dasane ye besan ehia biemu okay inti fa ya de nyina ekọ Grace Gifts herbal clinic and laboratory services every mame enkanfo Dr. Gbedema Herbal Center na Dr. Ede Gbedema garlic mixture no aba brekasa lime natural herbs ewomo stroke cholesterol level no was so wofuna ye kaputu ase big man capsules ne Gbedema co capsules no sisi ya de be ma wabo adabrejo no ye mere won pem wodi no nom ene co capsules ne bon co capsules ne de yamtim ene koko to ase Gbedema ladies capsules no oba ehura akosu akuma ne why dried na tight godash powder ne de asthma beko enko cash drugline tinatadabal center ashaman fonko ecos wedema pharmacy Carnation Castle tribe of Judah Fred doctor was 0248 288788 0248 288788 Josie fashion away wono ena shamatade kama mede abetra we enye ready made Josie fashion ono ena pam ye ede ema me Josie wo bom so wani meet me the sports no ena di hwani mo majo empempam woni ema nyina ma wo abrochira ema no nye barrier wo fre Josie na wo the measurement ema no ye be pam ba bia wo bia no ye de be bro na Josie apam woni ema owo bom so wani meet me the sports edition 0243 433 465 Joe's number na she's so every one no and I me makeups no I me chinwi kama ama edia she we me moy e wo me chi so Rick and me de ahye oba wetu ade ato o ye ya no wafa na de ahye na bibia aye kama save scapa eno nti she's owo Kumasi Sports Stadium wani Unity Oil edition mo fresh she's was 0249 155 776 0249 155 776 Daiwood Eba Hospital the Daiwood 360 capsules aba na etusisi yade ne amututu ase wo ba no bema nom ena afin so no Daiwood ointment so amututu waposo no waposo eye wo ya Daiwood ointment fa bi twitwi fa bi dobra sa wa na fatua heba ene pharmacy shop bia mu ubenya bi nana yere obi a wo pe Daiwood 360 ato ne Daiwood ointment no offer 0244 88 64 37 0244
0244 88 64 37 na Emma wonsa enka besesia na emom eni da so heba clinic de bomodi anekwa ni da so heba clinic okwa eni yade wo motenete se eye glaucoma ana wani so eye wisi o maame o papa bi o baby osua na so se wanhye chichi yibia enya de a o school kura wo hunu niema bia o de eye ni da so heba clinic bomodi a na efa eko na yehwe ni yade ni mahenia fibro diabetes and munka pressure ne hypertension sisi yade stomach ulcer why mrempem hepatitis no de eye bonus kra e de ema wonom enkrantabora alhaji walako junction kumase patase brodaman kwada so wested bunu east chiman avogoso oti region nyina no eni da so eba clinic bomodia eneko wa specialize e wani yade hwemu pa friend da so eba clinic 0540 864 232 0540 864 232 Dr. Mesa eba clinic dia your friend say Dr. Wonder broni bi na de man eja wadwo broni na de man say broni omunimo de abrochimemu yantumi ansane yade enkuowu wo ba ya ye chen Dr. Mesa wo koye yade no asetutu deku hwe Dr. Mesa was you are a wonderful doctor Dr. Wonder Dr. Wonder no stroke hypertension hepatitis awo na wo pe asthma na musa yade bema o prostate diabetes sisi yade wo ba wo fiti krom nya o kidney no ene ho atochema bomodi atutumirika ma na motoe na bra Dr. Mensa wo kotwi woni Guinness Depot no ene hwene mu enkran o Medina Zongo Junction man FM dan mu kaso ni senior high school hwene mu kofodua enka ne bedi ekunam no takrade woni secondary college hwene mu sunyane Presby Junction ni Old Municipal Hospital hwene mu takra Dr. Fonson wo ben Central Church of Christ boss main lorry station duko no fen woni post office hwene mu Dr. Mensa Dr. Wonder yade emposuro no Fred Dr. Mensa was 027 11 73 551 027 11 73 551 ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa homa no so na so this guy want to show ni se jaya wu jai no na hye no nti ho so twen ene wode ma wo no ma ko mi timi hu say esa jai de o sa mi ni uja fi se mi ntimi ntumi nsu nu ko sa hanhye mi nya na wo mi ntimi ntonkora ni mu enkora ina nsan ya me fle ba ko 2 million wa sande ma mo ya adwuma e wan kana o sande ma me na me de ekochi ya nkora ni school fees esa me pam wo ma ka se he na me fa okay adan o ba me ma no wonkuwa na wo ye wo bia wo betumi ate nkoda no ana modo so a onko obi nso betumi ate wo mo aboa wo e ma mienu na me ma mienu timi na wasa na nkura me fa wo na me hwe wo one no kwafom e ba chom na wasa na ka me fa nkura na me hwe wo mo nti e ma mienu no ba ko na firi mu no ti na je se nkura ni tumi nkọ mema no okay ye hwe e ba ma no ukunu ye fe san pa cho fe no ye no na wo nkura no porachum na die nipa nyina de nim ne ye foreman for he no tie mako eno ni problem ni nim ba bi o tie me fe na wo se mi wo esire mu school dan mi wan kan ye say mi okuma se ntimi nim so wan kan yo so wo kuma si o so wo hin mi nim na tama na motie no na wone na te hene patro na na te turuba kurobi wo kan ya asenchen e fe ni turuba e fe turuba e hona na wone na tie okay what nine en fie sen yes motna ben fie sen tna ba 7 years and I said yeah no no ko from moment na be 7 years quite 10 years but wanya ho ade no se die nti ko mini wa de kudi nti ya enti hwa na ye para na won pamint na me soso ko mba bie die nti na wona watena 10 years ana 80 years na wususu se be ma ne mpɛw suban ben na woda na di sa brenim mako se bi ko me ko ntimi ka se me ya black for pa ntimi ka se bia me tu su kakra on so kakra mra na nke yanko bibi kakra bi wo fie me ko me pani pe ma de ye ni pa mi ni ko ara nka me pesa dia me ye so no feli ni pe mu ntimi ko ka se ni pe ntimi ko ni pe mi so po bi ma ne begina ho ma no ne se me hwe ne nsam na mako na mo ame wo ko ye ho ade no ontumi nyina ni pe enti no ko be ye ho ade nko ko pe wo bi e de na be ye ku no be gina ni pa mama no yinne Amako se kwemiti bida mako se wo ha se sia na me kan se mo ya
me Bible si di nukure kwesi wo wudam me ni tro da wasase so me hu asema me nka ebia so me be your body is different se ba ma ne wa brochira ya ebremba mu mani ntimi ma ene wotumi yi ni nua ana wo bi se onyina ne ba no na ba ma wonu wo Ghana gagai ba kum wo feri ni pent won tumi nya ba wade nkogina ni padoma ni so do no feli ade on tumi nya da ba so be ye dia kare ma me enya ni tu mama ko homo ade nti na nipa ne di bia bra me na wo se mempena boys ne so afa nche no omo so omo mpene ma omo me mekumi wo da ba bonti so omo ne ye bi na mde me ja no ho na omo ma mi ska se me mfa ka me se me mfa ka menante do ade be ye mi wo kwan no so from da ba bonti ho ekosi new site no ofa nya me ko ti se me kwa kodru fi se ba onkumi na me kodru fi am de nyame ase na me nanti ya mi sister se ya fa ka me se me mfa ka ni ya nanti se ba bia se ha na me nim na me wura ho aha na me nim na jiji susu no that day no na me kwa jiji susu na ye holiday eti bra na si wonu ni tu kwan aha eti Tuesday aha na chese Tuesday ye mi nim na me kwa ejuma ko tia ma no na me kwa je ye abate yi bomia boys ne ya oje ne ho free boys nsem otumrika betwa me ne ye that time madru ma Grace oton cement o da ban sindis ne store ni ne shop animu na madru obomia free one ma pepa rough sa e de mi kodu ba bia akra ne wona mkofa akra ne hye mechi mi sa akra ne hye mechi nti on fa ne sanka me o akra ne hye mechi no da so bro me ade mi kodu Ganos Lodge Hotel na boys bi stop on wo hono say ade nti na akra he mechi na wo yi ni sade ebo me na ne refi sa akra ne betimi afrato wa mai o say di mechi akodu fie ahyewa ni tutu ni ba o machew saa no de me na ade me free da ban de me bo na me se mate me jutu me kwa wote wo kra nya me ho ade eti so we na me bo eti se ma ba ahyewa no ache me a me jutu wudi mechi ye den ana won sa mechi ahyewa ni de se kwache na ye ja na chi di na adu mechi ye ode me saa le koduru fie me free fie kwa me papa na me ne te no enchen wa fuom otwae wa fuom ho eti afuom na kwa me de na umiemu ma na ba ko bi na won fante ne ho to eti afuom ho na papa ne say ade nti na fine wo se me ba na gba adwama ya ma je atum ade na wudi machi ene ne ba ha se se wo ba ne fie eti ade wo ba ede wa ha oba ne fie ade ene no omukai na ofiri ho ko nti o ka asem na ahyewo tutu na ama na me ko ni bia se me ya ahyewo ni ma je atum me ye tutu ni ma je atum na mbom ma on fa oba wanya veje mpa yin so aso ntimi nua ni pe hwe na ngase mo ni sika so awanye o wakasa wo ye na yikura na obeye na na hu ni se na ye na no mpese obeye wo fawia de ontumi nyɛ ndipon ba wo tumi frɛ ba ye ne se na wo se ne pe no de won fare timi company fo ni gi adwuma kokoye ti no de binim won kwa asore ani wo kwa asore akwa de se wo mpe nipa dudu mu asore no akwa den wo kwa asore na se ye nyina one logo line no obi am bato correction onko to bi offering on to offering oto enu de enye ni pem Maa Akos me se so ha enko be si ni tese on peye ni ti wa no se ese won pe kasa onya Maa Akos so ye wade a o ye wade ama ko nya bi o be kasa bi a me na me nye de bi a me kasa na o se na wo ta na wo nye kasa na ya jama Amsterdam nana nyame onkosoa na onhyira papa ye chiachia nana ya jama Amsterdam nyame onhyira fe yankwa o mane so ye 03224 98035 03224 98036 03224 98037 odi ni baby afrefre mini aba ko papa bi kwata papa mini aba ma so ma asante ma pon ko fi ase na tanko mini aba ma men tia ko fi ase na nyina ne ya hepo ne ti fo nyina mini aba me de futuro na mde ma mini am na ma fo se bi wo wo ba no wan hwe ne de ko wo krank ye so wo no ba tena na nyame adum eba mu a o sete bia Maa Akos na so fokwata na me ka cho se be so ba no aba be no enti se me bi no ado mu ye no aya mu guma ne kwate pi anso se kola ye yi a ka abia be no wa de ko tutu na go so wa ka wa hinu ma so wo de kwa gwa je ayefro so enti se nyame bi no wo ba mi wo se so bi na me ka so ba be so ba na ba go so show ba mani di ya da so best me da ti ni aba papa bi insha Allah kwata odi ni baby afrefre good afternoon. Afternoon, Mira. Yankwe. But I'm free check. Okay. We the Maa Akos we the Mr. Mama minute back we na na ko pass am ba na me ba pani million amatichua we the I was say and then what we see here
the Yamiasi, to Yamin, no mamma, but mission. Marco, the man at the end, and I make as a man, yet I never got me to remember the idea. That's how I walk on the effort. That was so that now back home, one mouth, it's Buba, the Papa was sitting them. The one who was born in the Bediko, Marco Cafe, and a minimum everything. That means you don't know because it's a young emotion. Smoke with the American Akumamu for the Indian. So Mutu one more. Now Obama said that the man was Rosen. They must be who baby. I said that in some bed, I can find the brother will be happy. So Mutu Mona, but the bear will be on the same. Yami, and shall, yeah, we didn't be a free. Mama, good afternoon. Good afternoon, Beman. I am quay. I'm in church about the phone. I'm from Patton Valley Joel. I am good and Marco. Na kakra mechanical safety. Because Papa, I know you so buy a phone channel. So in the animal sell. So, and then you. So, but about so pension, so by sign, by one class, I saw him say, you need to about what you know who say what you are looking for. No, he said, a good version. I will hear money is saying, I could not have it. But about you, Maa Akos, Montreal, normal, no, I'm coming to make my family. Me in sharp papa Jola, you're not from us and I saw your snake. Of course, no, where the piling capsules and an ointment, a cocoa hydrated one no capsules near to pay a best cocoa no yem. Now the ointment and also a cocoa so the PPNO, Nina, a be free now above 0597 2160470 597216047 meeting at the Maa Akos program near Akoma some sabre, a was a penny some year champion, ye crado, Akoma sports and what it was so. Feel every taste, never spread. Dark chocolate spread.